Maleifua mai Samoa, maleifua ngalele au Sitalia, tai au manuia New Zealand, male mahalo tele o Amerika, manisi tafale lalo langi o maafuta mai ai le mamalo Samoa, tai au manino, le tai au toa, le tai au matangofie, le asolulu o mati valu lua whelua tolu, e whawhelua i atua i susunga i au ona tofia le atua i so se whatatapua ai, malo, lava le soifua manuia le nei tai au wa whaupopo mai e le atua. Whaitau au whai o aso le soifua le mamalo le atunuu. Mai se fo iso mātou wola. Ia le atua e. No nā lofa tau muri ia i tātou i lea tai au ma lea tai au. Ia mwhai ei on tātou toi whitāpā i lungo pe au ngaro le ea. Ai mai se o lungo le nei ala hata pe o na tātou. E vai fo i. Lau fau malu i lea tai au ma lea tai au. I lea nganga whaaloalo lai whaafeilua i atua i susunga i au ona tofia le atua. So se whatatapua i mana i o lātou whalitua. Ma se lava i le whaafia ngai ngal maot Samoa vi ingo le atua. Reverend Esau a sora viena le ana mal whalitua ia o pulasi. Sunga le toia ina le taitai o le ekalesia me tatisi Samoa so whaatasi. Reverend Sione tau leota. Pasta visita felava ia mosa malfalitua ia vai tamasoali i. Pasta solinga solofa malfalitua ia whaavai. Sunga le toe ino le ekalesia la mo sato e fuata ina. Reverend Tele tausanga malfalitua ia matau aina. Sunga le whaafia ngainga malolo man malo o le ekalesia Uniting Church. Reverend whaumumu poleka. Malfalitua ia natia vai ua poleka. Sunga le toia ina, pasta matai a Mika matai a malfalitua ia Victoria. Pasta tau lori malfalitua ia Alieta. Pasta ainu umuri anga avi isa vainaya malfalitua ia Saipeti. Pasta sa ngale tuila epa malfalitua ia Fai Upu. Pasta faatiri matulino Samoa malfalitua. Pasta ia Feta Sekari malfalitua ia Susana.
Reven awatama to fai ona malifalitua ya katenari pa ia o a inga matama. Le usonga pule mtu mua i tu au ma la taua a inga ile tai ma le va au fonti. Mai se tapua inga se tatou moto ma sa e ya sua ma le vai whanua. Foma ai tūlangi sa o le masale au mua ma le launi unsa e lua. Le a fio wha atu to o fale ula la au namtasi. Ma upu ya te o le motsa talo fa lava. Nganga wha alo fo e wha whailoa i le malei fua mai o le au mamanu statou malo. Na na fionga le tui a ana tui ma le ali whano wa le to a soa lau vi. Le lua ma le masiofo. Pea fo i le fionga le taitai sili. Taitai il vaenga wha whai puipuia ia tau tangata Samoa. Lau sunga tui la epa ue lua whatia lofa na ioti ai ono. Dokta sa ilele maliele ngaoi. Pea fo i le fionga le pulu. A me se o tupu mai il vaenga whai le HRPP. Professor Dr. Afualo Luanga Lau. Whale tau loa manu but se lele ma le whale tua. To te mali i fo i le vaenga whai le tau tua Samoa. Le tapua inga mātua i maota malawa mālo le tapua ai. Tō tapua inga mamalu ei umanui ai whaiva matiu te whianga i aile atunu ui le aso ma le aso. Tuila e pawhai ai ma le whalitua i a maunga mu good morning. Mata mua whaali a ma le tausi i a Iacinta. Alofi po le patu ma le whalitua i a Vienna Miti Edwards. Ailini tipa ropeti. Tina matua i a Telesia Sekolatika ta alofa Telesia. Au lele matapula se umalo fereti funga. Aso vari whaalava au male no fualo. Selina Aling Nahio. Good morning Selina. Pea fo ile fionga ia vui Nicola Uofo. Male whalitua ia Molly. Good morning Molly. Le sunga ia Felice tautolo male whalitua male no fualo. Lau fili arona whaingafa male whalitua male no fualo. Ia manuia ngaluengo neita e au wha manuia tele lea tua i business. Paula Peng, Julia Moli, fionga ia le malu, ma le whaletua ia whawhangu le ala misa, ngā whapura salua tele moas, ma le tausi a Susana, Pasili i fiti furisia inu e tele ili whaaso tau, ma le whaletua ia matau, good morning matau, whate alofa povi, ma whaletua ia se iuli, whale ula whate alofa good morning, lilo fotua manu, ma le whaletua ia Baby Fretted, to alima pope ma le fionga ia fai ai noa pope good morning noa. Papa ali i Paulo Ioane ma le tausia a Kenese na nai fau muinare ana tup fia ma le faletua ia monanu sai pele kome ma le faletua ia ano fale pali i tele moanguti apuna olo tango ma le ainga le tamamatua ia tapua i le fau ma le tausia Pepa good morning Pepa fale tangoa i Farani Swan ma le tausi ia whiao taito. Whanahea upo le wawawa i ma le whaletua ia whaamalua i good morning. Pupui whatu e lia tau ili ma le whaletua ia Filipina. Tu au pepe o se whase tema ma le whaletua ia Koleti. Moi maanota ni elutito ma le tausi ia Luatimu. Sione haitang ma le whaletua ia Eloisa Samoa good morning. Tau e tia tafu asua ma le tausi ia Roini. Mata utia sa ngala a peru se aso ma le whaletua ia Celestina. Si TV u pati mati malanga o ma. Tupa i le vaililingi mau mua nanu ma le tausi ia Marina good morning. Pea fo ile fionga ia tangaloa ta asesa matai ia ma le whaletua. Whala na ipupu panipasa wha apoi ma le ainga. Vaitovi ma le whaletua. Tio sa wha atonu ni umata atalina patiole. Heni au tanga vaia mau salafa. Toa mātaio ono sa i tu whaanatu a me se fo i eti maulalo ia manuia lava nei aso ia te o tautina. Solomona, pia fo i le sunga ia Peni, ma le whaletua ia Ianeta Motunuu, Veni ma le whaletua ia Anita Siliva, le wii ma le whaletua ia Peta Salue, ta mamatua ia se Yulia li ilangolango good morning, Fina Umoni, pia fo i Mose ma Maria Ulai, Trisle musu moaru le leota ma le ainga. Good morning Maria Akia. Manuali ia sofa tau wa Arrivo le tamamatua ia Pitone ta lofa Pitone. Tau wau Esekia la unu na ile wau tele wepi ma le tausi ia Sita. Ta titimo kisiota pia fo ile fionga ia tui fasina. Perkin tau wau hiro.
Ono manu usini ma le faletua pe fo i Livingstone awelua Piu Weaver tina ia tuala Maria Blakelock ma tina matua ia Silulu e lia talofa Silulu tolonga ta a matafai Samuelu a Vito pe fo i fai ngafa Miss Kay Eneliko ma faletua ia Ana Vausa lofi posi a moa pe ilua ma le tausi a Rosita good morning na mulau ulu tiu malu e Sarah Liufau ma le faletua to sursuru ngau ngā tau mati ma le faletua ia whaaumu e rive misa ma la au ma le faletua ia Situila tau finga fui maono ma le faletua ia Diane tau wa amitua na ifesili pea fo ile le faletua ia Lisi Lucy pa utalo se walunga ma le faletua ia Maliu mai tu pa ifasalafa ma le tausi ma le ainga lii tina matua ia ese tata mala good morning matafeo Ramota Hilton lolo matauama ma le faletua ia ngafo se fulu pa uli ului talione vitale ma le faletua ia Caroline Ross tuile tufunga e me se fo ile fionga ia faumuina po wesi tangi ilima ma le faletua ia Tania tina matua ia Sinao le vaiana uli uli tavai ma le ainga lifa loa afa ma le ainga talenga ia le musu ngā uta Brown ma le tausi ia Tina ulungia vai luanga se upule pe fo isunga ia lauvao le kalesia katoliko sa mo Ruti Hill ma le tapua inga falfitu lio voli tufunga ma le tausi ia Natia good morning pe fo iliunga talto fal taulangi Ropeti Stewart le foa ma le tausi ia Lominga ono fia na uma mana ia ma le fionga ia Sula Daisy ia me se fatalo fa pitoa lava ile tatou sui tatou va le fetalainga ia sa mau le atinganga e ono soli tamali itimani sa mau ma le tausi ma le ainga li ma lo lava le soifua manuia fatalo fa atu foi pa anga uma lava le maot sa movi ingo le atua wale o ma ua foi o lato suafa nei tai au ma futa mai ia mes foi langlangoina nei Port Kalame nga faaloalo e fatalo fa mo o tou uma lava ma lo le soifua manuia ma lo foi le folau ia malo le ona sai mas fo i latou e o mai e milo a tatou upu ma faleanga tatou video te mai ia e lise mea o ia fai pea lava o tau milo o tau upu e milo o ko nguku ia ine fa manuia le atua ia te o tau mawani loto mama ma tau o fai fa leito por Kalame faingi ko por Kalame pe fo por Kalame ma Samoa vi ingo le atua e fua i ngaluenga uma i mea o lo tupu mai si o tatou watunu awale manui o tangata lautele uma ele manui ai na tangata sto tats po sto lua po sto to fo wa ko ki o mai fua i mare ko mu ai fua i mea mongi mea sa o ia fola tulunga i nei ia le uso ia Medusa Glory White, good morning. Ana Blue Heart e tele fa tai nunga tatou apio folinga. Pia fo ita talingi ki Blue Heart e tele lango ina pia le HRPP lango malos le HRPP. Fruen mal so i fo manuia i lau sunga manuia po Kalame lo fatu nei Samoa manuia fo ile au mawais tatou watunu. Timu au vaatito tai au manuia le fionga tausala fionga telefoa mai telefoa oso ata noa manuia tele po Kalame nei tai au fo mai le atua fa tai timu manuia fo ilo waso mo ke sita lo to mau ma le fua mai le la wa fionga telefoa fa pe tausala mota manuia po Kalame God bless Blue Heart lango ina tato HRPP singalu leota so i fua manuia ya o lua fionga manuia po Kalame o nei aso fatasi mai le atua e manuia ai nei aso ilona fuafuanga uma lo fatu faftai tapua inga mal Blue Heart ia manuia fo ilo waso singalu leota tina matua ia se uma lo feretifunga mafuta mai Alaska good morning Mount Samoa vi ingo le atua ta lofa ai fata lo fatu suafa man malo Yesu Keriso ilua fionga ai mese fo ifa al fatalo fatu le fionga taisili Dr. Tuila Epa Sailele vi ia le atua a ia fa manuia tele tato po Kalame
matangofia. God bless alo fatele atu langolangoina e ala i te tapua inga whaaftai e te o tina matua a rita sa fiu whaaftai mo tapua inga a pia fo ile sunga ia se yuli le matua le malu le matua malaya morning la fiunga ainu matole a foa whaapea Mike manuia po kalame manuia le aso alo fatu Blue Hearts e tele langolangoina le HRPP whaaftai tele lava manuia fo ilo waso alo fiunga faltua se whanaia Brown ia whaaftai tele whamania le atua ia o lua in umatole a foa ia whapena fo i se whanaia Brown manuia fo ilo waso onsi whaalongo lelei ta lo whalava i lua fionga mal tato pokalame e mai se mai manuia le aso alo whaatu whaaftai tele lama manuia fo ilo waso Felice Ioane so i fua manuia tai au fo ta Blue Hearts se lau paseno lima matua ia o lo whailoa mai ai le mawalunga le hanga lelei ma le alofo le atua mo le talenga ia papa oli i Paulo Ioane ia whapea fo i le ai ngā li i vi ia le atua whaaftai whaasoasoa mai pea i le aso le aso malosi mwhai e un whai whiau mga luenga tātou te loto i ai ia na paulea o le mātou autostusi whai mafuta mai nei tai au o tatonu ala tātou wose vi inga o le atua tātou te wheiroa i ai ia o whataria fo i tātou whai malu tai au po wheo whai Mike ia mai se vi inga o le atua
Toi luas fuluma le 5 minute o Natale o le itulai fitu I sini au sitalia. Le vi inga o le atua soifua no o tau whaafonga mai ai, sila mai ai, na ngina ile au whaipese me totisi mai tanunga manono pe o no tau sila mai ai. Ia whamalo fo i le mato o tustusi, ni mai pese te o sia le au, le fo o mafuta mai, ia ai mai se fo I Waikiki Nathan Maluina, ia ta lofa lava, ia fata lofa atu fo I malo lava le soifua, me se le talenga ia ngā fopula sa lua telemos, whaatalo whātu la wa fionga le tau sala inu ufa, pia lea fionga ta pao whaasina, to le afuama le sunga ia mai ki nei tai au manuia, whaatalo whātu fo I taisili atu la epa, Dr. Sa ilele malia le ngaoi ma le vaenga wha au whai, ma le vaenga wha au whai le HRPP, ma pa anga uman maut Samoa, vi inga o le atua, ma loso I fua manuia ma le langi mamai le nei tai au, fa manuia le atua I Paul Kalame, Blue Heart, lango ina le HRPP, ma ise le fa angiangia o le tanga vai o se tātou watu nuu, ia ma 5 matua I lua I lunga, no fa I loa mai ai le matango fie pea o le angalelei o le atua, pui ai foi, talenga ia ngā fopula sa lua telemos, ma le tausi a Susana, ma le ai ngali ia vi ia le atua ia lea ua tau nuu mai tatou tama fai malu tai au I le anganga whaaloalo e whaafeiloa ia tu fo I nei tai au fou fionga le tapa au whaasina to le afoa fionga le tuia ana ave au malanga tama whaasau le tu malo ia le fo ina tu ina tu ia ia o le tonu mai pea le whaululunga o le ainga sa tu mafon ia au le Talainga fo I le la ulo le taulau niu, Presidente o le Ekalesia Katoliko sa moe Rutihio, ia au le autostusi o le Ekalesia, o le pureanga fa Katoliko sa moe Paramata, ia malo lava le soifua maua nei tae au to le afoa. Ia malo fo le soifua malangi manuia, ai nu uri nei tae au matango fie so se teimi lava e te whatalofa mai ia tia, e faso solo lava o mafofonga, pea ia o tamanatu. Ia, o leo e whamanatu mpea, o a ungal venga te tauna whai. Pena e te tāwe te lela o whanongo longo ma wafo whau, whaatasi ma le nganga le tua e whamanatu. Ne whila tai au tātou au lia mai le fau o le tua nei tai au, ia o fau fai manatu, fau langona, sa tātou momoe ma tō whale, o maru le tunu, ia le whiu tātou toi mafuta le nei, a whina le tai au matango fie, e na moni leo le upu whai malai whale alili. O lupe nei sa vau se ese le neu fui whaatasi le tato mawhitanga le nei tau le lofa malanga leia a le tua. E leo tato fui whaatasi e ala le tato pokalame masani. Ai me se fo ese marufa la nganga o tapena ina le nganga o le li. Whapenana au ina i tato munei aso ma fisosoane ni tato malanga le ala le whamoe moe. Au tali fo le tato mawhitanga ma le fionga te sili au takta tule epa. Ma lo se fo malangi ma la usunga inu. Ia, tatou tau whai whamano I le alofa ma le anga leo le atua. Tanuai ina ia maua se amanoa te le, tatou te mafutai fo I ma le fionga le taisili. A ia maua fo I se amanoa te le, mo le tatou manu tai au. Ia, awa fo I whaafonga mai o le tapua inga, ta mama tina matua pa anga uma le tatou pokalame. Ia o leo le a tatou wosa o ailoa, le tatou malu pe atusa malofina ngano. A ia manuia lava le malu tai au to le afoa. Whaftaia nu mo le awhanoa, te dola tātou amata I le tātou malu, whalangangan le tai au, a wofo I ta ma tina mātou uso matu whawhina kiliso, e whapena na o ina I tātou me se upu mo le fionga pa ia le atua mas whamanatu mo I tātou, le aso nei o le aso valu, o mati le lua afe, lua sifu maritoru. O le tātou rutala, o le bala awina, ma le haowina, o luai tai o le tara leia Yesu. O le bala awina, ma le haowina, o luai tai o le tara lei e Yesu. O le tato tusi whaitau, o maua mai lea I le luka e 5, lona whai upu mua e whaangata mai le sefuru maritasi. Luka, lona ta upu e 5, al whai mua e whaangata mai I le sefuru maritasi. Whamamole ai nu upe mwhaina e whungaina.
Ua tū o ia i le au vai o le vai o Kenesareta. Ua fetu neni mai fo i le moto tangata ia te ia i whaalongolongo i le awhionga le atua. O na sila fia lea e ia wa ai lua ua talani i le au vai. A ua o ese ai le au faiva ua tao na ta upenga. O na maliwa e lea o ia i le tasi vaa. O le vaa lea o Simona. Ma whaatonga atu ia te ia i whaititi atu le vaa nai le au vai. O na nofo lea o ia i lalo. Ma oa o atu nai le vaa i le moto tangata. Wa umala na launga. O na fetala i atu lea o ia ia Simona. Ina atu tu atu ia i le loloto. Ma tuu ifo ai o ta upenga e mau wai nia. Wa tali mai Simona ia te ia. Lea li ie. Wa atoa le po wa tinga ai nai i mātou. E le ai ni mea ua maua. A ona o lau fetalainga. O te tuu ifo ai le upenga. Wa umao na lātou whaia o lea mea. O na lātou si o mea lea o le awi a tele lava. Ua māsai lo lātou upenga. Wa lātou ngeno atu i o lātou o i le tasi vaa. E o mai e fesosoani a te i lātou. O na lātou o mai lea. Ua whaatutumu e i lātou vaa uma e lua. Ua tali ngoto ai. Ua iloa Simona Peteru. O na whaapa lea o ia i tuli vai o Yesu. Ua whaapea mai. Lea li ie. I nā maliu ese atuia o ia te au. Awa o au o le tangata angasala. Awa ua hofo o ia a toa ma i lātou umasa ia te ia. Awa o le awia ua lātou maua. Ua whaapea foi ia kopo ma Ioane. O atali o se petai o i lātou ua whaiwhaiva whaatasi ma Simona. O na whetala i atu leo Yesu ia Simona. Awa e te fefe. E a mata i nei o na pō o na e maua tangata. Ua tuta o lātou vaa. O na lātou tu ua leo o mea uma. A e muli atu i a te ia. Ia whamanuia lea tua i le whaitawina o na nawhionga le nei tae au. Whaftai ai nu. O le tātou manatu au. Lea li ie. Wa a tōre pō o tinga ina i mātou. E le aini mea ua maua. Lea li ie, wa a tōre pō o tinga ina i mātou. E le aini mea ua maua. A ona o lauftalenga o te tuu i fuai le upenga. Sa moa, alo mai o le tātou maru tae au le nei. O le tātou tala, o le vala awina, ma le ao awina o lua i tai o le tara leia Yesu. Ma le manatu au, lea li ie, wa a tōre pō o tinga ina i mātou. E le ai mani mea wa maua. Ai ona o lauftalenga o te tui fuai le upenga. I le tusi la luka lon tau pelima fai pasuma tasi. O loo whauru talaina e le toa tele o awa o le tusi pa ia le tara le lei a luka. O le valawina o le rua iso o Yesu ia po o vavenga fo ina whaatino Yesu na maua ia le tele ai ua whauru talaina e le moto sa moa o vi ingo le tua, o le tala le aluka, o le vala awina, ma le ao awina o lua i taitai o le tara leia Yesu. O le tātou maru ta ananafi, por tātou maru ta au le aso nafi, ua tie le autu si upu, ma le au farisaia le nufua Mose. Wa au mau yeise a vea i tā ua mo i tātou, ua matua le tutusa o ngā Mose, po le finangalo le tua na o inai Mose e tai ina ai sala elu ma o nga tusi upu ma falsayo le na suitu langa ya Mose. Ia tato mana tua le lei na o le leila vai le tua Mose a wale tai ina o lona nu o isala elu. Ia a le wo mai le tusi upu ma falsayo suitu langa ya Mose wa ese le me tupu. Wa le fifia tele ai le tua ma o lea lana tonu ai loe no finangalo o le a wifo i le larolangi ma fai loe tangata le isi a wala e whātau nu wailo wa lofa i le larolangi. Lea na liu tino tangata ai le tua e ala ia Yesu. Wa fia mai Yesu le larolangi o ia wala au ma o atu ie wa tonu i lono finangalo. Lato te whātanu ina le finangalo lono tamā
ina ia awane I whaepei o lātou o tusi upun whaaseo o le whengainga tuai. Tātou se e mai Samoa ua whaurutala ina ai ni tātou tala o le bala o ina ma haoa o ina o duai taitai o le tara le lei e Yesu. Whaepeo na o ina ma whaapa ia ina e Mose e le atua. O lea fo ilo na finangalo ina ia whaia Yesu le lalang nei. Nā te hawa o ma whaapa ia ina tangata I tusa ai ma mea alofa wa fo ina i le nganga pa ia I tangata taito tasi uma. Ai le o le nofo lava lea wa fia taitai. Aru whao wha mahalo si mai tofi o le isi tangata mai le atua. Ai le ia o ina o ia e le atua. O le liu tino tangata na o le atua e ala ia Yesu. Ina ia toe whaale leia mea uma na fina ngano ai le atua na bua. Ma mea uma matua wha leanga ina mwha se ina le tangata. Whai mai le mātai o lima no na whai posu ma le fitu. Awane o tau manat natu wa o sau e talaina tu la fono po le au perfeta. O te le sau e talaina a ia whātanuina. Awane o tau manatu wa o sau e talaina tu la fono po le au perfeta. Au te le sau e talaina a ia whātanuina. Manino leile fionga pa ina le tu el mātai o mtau po lima no whai posu ma le fitu. O le tātou manatu wāwāu, lea li ie, wa atoa le pō o tinga aina I mātou. E le aini mea wa maua, ai ono o lauftalenga o te tuuifo ai le upenga. O le tali musua le nā pētelu na whai a Yesu, e noa whetalai atu ai le li, e nā tuutu atu ia le loloto, ma tuuifo ai o tō upenga e mawaini ia. O le tali e pētelu o lo whailo ai lo na mbusua e whātau nuu mea o lo whetalai atu ai Yesu. E musu pētelu e tu leo penga I le loto, a wā o le o ngā sami po le vanga tonu lea, o le vahi sa la tau whaangota ina I le pō, le ai maseia na mawai. Whai mai pētelu, wa atoa le pō o tinga ina I mātou, e le ai ni mea wa maua. I le malea, a wafo ia pētelu o lea o lana mtātā o le whaiwhaiva e tausi ailo na inga tanu mailo na laititi. O le tautai e le ai se vai panoa le vai tu loto le neio kene se areta ia po le o ngā sami lea o Karalaia. Nā te le si le fia ina. Nā te ilo le leilo ngā sami mawai ia. Peitai lea po na matua iso. Ma sola le tamai whare tautai a pētelu. O le tali le la vāne nā pētelu ma le musua. La tali e tuai le li. Wa atoa le pō o tinga aina I mātou. E le ai se mewa maua. Ai ona o lauftalenga o te tui fuai le upenga. E ti ngā lava lao na le la vā pētelu ona waharu le pō e le moe. Ana ia whapea na lawe le li, ona o lauf talenga o te tui fuai le upenga. O se tali whaafifia loto tele lea ia Yesu. Masalo na whaamalosi pētelu e tali le mana o Yesu, ono loo mana tua lava e pētelu o Yesu sa ia whaamaloloina le mai o le tinao siono to olua. O lona winga e le o le taimi mua lea ua whelua ai Yesu pētelu. Ui lea. O le tātou manatu awao, lea li e, wa atoa le pō o tinga aina I mātou, le aini mea wa maua. Ai ono lauftalenga o te tui fuai le upenga. O lo au mai ai sia o ngā tāua mo I tātou umalava. Po lea lava le iloa ma le poto le tangata wha le lalo langi nei o lo o wha mawalunga ai, e iai lava le teimi e mutai. Ia tātou mana tūle lei o lea tua o le puna vai ola le poto, lea tamai ma le malamlama uma o le tangata. O lea tua na te sila fia mea uma, na iai le manatu o pētelu, o Yesu e leo se tangata whaiwhaiva ma o ia foi o le Nasareta e leo se Galilaya. Nā te lei loa ma malamlama lei le vahenga o le vai o Genesareta e tele ai ia. Pau lava lana ngaluenga o loo whaamalo lo lea o mai. Nā te lei loa se mea tau whaiwhaiva. Aina watu uifo I lalo le upenga I le loloto. Le mea sa whaangota ai pētelu malana vaenga I le pō atoa
le ai ma se mea na maua, na matua whate ia i lātou uma i le mauia, na maua mai le upenga. O le whate ia lao pe telu le mea watupu, na ia toe mana tua i loa o na matunga whaasau siri, e le i loa ma maram lama Yesu i le vaipa noa o le vaitu loto e mawaia. O la ngona nā sa, o whai a pe telu, wa manatu i fo pe telu, wa maa pe telu, wa nai lolo na maa siasi. Na whaapea ia o Yesu na le wha maroloina o mai. O Yesu o le Nasareta, e leo se tangata whaiwhaiva. O Yesu na o se wha maroloina o mai, pau lea, o le manatu na pe telu. O lea na ia la ngona i loa lona salamu, ma whato ese loa le li, i whaipai vadu. O i loa e Simona pe telu, o na whapa o lea o ia i tuli vai o Yesu, o whapea mai. Lea li e, i namaliu ese atu ia o ia te au, a wā o ha o le tangata ang sala. O le whai upu la se fulu, o na feta le atu le Yesu ia Simona, aua e te fefe, e amata atu nei o na pō o na e maua tangata. O le sanuanga ma se wharo tele ia pe te a o whanongo longo atari o se petaio o ia kopo ma Ioane. O se saunoanga na toe whetutu na i eila ngona masuia ato ai o langa pe telu ma ia kopo ma Ioane. Na lātou tu ua i loa na i o lātou ainga ma tautua, ma le tautua sa lātou whai e ola i nei lātou ainga. Ai muli atu loa i a Yesu. I le whai pasuma i tasi, o tuta o lātou waa, o na lātou tu ua lea o mea uma, ai muli atu i a te ia. O lātou tu ua mea uma o waa mai a te tele, ai meise lātou mātua, meise nei lātou hainga. Ai muli atu loa i a Yesu, ina ia hao wina a wale tara leile lumanai. Ia Samoa e tolu ma le afa tausanga o mafuta Yesu mona so o whale a o onga. Ina ua toe tu mai o ia nei le oti. Sa lātou toe mafuta ia se o ina toe avina e o ia i le langi. O tu ua na o na so e whainenga renga tā lai o le tara lei. Whaapeo na o wina ma whaatonu ina i lātou. Sa avea i lātou ma tai longa o luai e karesia. Sa lātou whaatino o ngā moni na o ai lātou e keliso. O le toa telefoi o so o Yesu na maraliu whaapeo na maliu ai keriso. O nisi na whaasataloina. O nisi foi na vaivaina a lātou i le pelu. O nisi sa whasiotia i le tau. Ma Ioane na whanu ua i le moto pātamu ma maliu ai lava. Sa moa ma le loa le au whaafonga. O le tau, whaamatalaina le nā, matalatalaina le nā, o nisi o lave le tātou tusi i whaitau. A o le tala ua lau i loa e mautino foi wo tau whaafonga so o iai. E mawalunga foi le talitonunga o nai matunga afa na e langa i ai le tele o manatu le lei o lo i ati o tau. E whaalau te leina i pēr le si le fia i le fionga pa ia le atua. O le ase tā ua au se avea i au ngā o le neia fionga le atua whaapeo na tūsia i luka mō tātou ma tātou whainga mālo wa iai nei. Sa moa ma le whaaloalo lava e tu sai ma le anganga o le tātou tala o le vala awina ma le hao awina o lua i taitai o le tara lei e Yesu. O lona winga so se taitai lava, pōni taitai e whina ngalo le atua lātou te taitai se atunu, se malo, se wha putuputonga, po se e kalesia, e au lava o na oina le lei i mea tau taitainga, po le leadership. I nei mawhai ai o na taitaina se mawhtanga, po se malo e tu sai mo le whina ngalo le atua. E saunia fōi e le atua i atu langa uma, a waha le whātanuina le lei ono na whina ngalo. Whāpei ona ia o ina ai ma whātonu mose. O so o Yesu na o ina Yesu whāpei fōi o takta tu le epa ma le fionga le profesa i a fualo. Ma le ano noai o tama whānau a Samoa wa maia ta pena e le atua lātou te taita ina Samoa.
A o ai lea ua taʻitaʻina Samoa i le taimi nei. Ia ua tātou i loa le tātou taʻitaʻi i le taimi nei o fia me Naomi ma le sunga ia lauli polota i vau. E le ia o ina o lua ini a onga mawalunga po ni mta upu tau leadership. Le ai ma se malam anga i mea tau leadership. Ma ai le ifo o lua fia me ma lauli ma le fas le ngasu ma le mesi. Ma le leanga whaia o Samoa le tūlanga lewa iai nei talu lau fia tai fia me. O le mea mua lava le nā sa ta tauno o lua i loa le leifia me ma lauli o lua e le lava o lua o onga. O le mea sa o lua se kiina i ai le palimene, ia awa lava ne i ai ni tangata ata mamai. O le mea foi le nana e sae lava i savai fia me, ia awa ni i sao mai le fionga al profesa ia afualo. Wane i la Samoa. La la sa tosu i sila iai le atunu pele o Samoa, le mewa tupu. O le fua lava na e lulu e te toe sele sele. O le nā o le a e tu lai lumo sa tiu ma le whamsinunga mawalunga. Ioe, mor tangata fau. O le melo na lua fia me nā o mimla o limpa li ima se pa utua la ua pako o lo a fua fai pule umo le fas. E le i vala uina ma filifilia o tau e le atua ma Samoa. E le i vala uina ma filifilia o tau e le atua. O lo o tau luma le ma vaile na fast. O le pu lea fa malo se Samoa e se pule soli fa vae to e soli tu la fono. Na tō fia o tau i le pule a sa tiu. O lo na winga tau te lalo umalava le pule anga a sa tiu. Ma le whamsinonga mawalunga. O le ala se isi mea o te toe nei i le whamsinonga mawalunga mo o tau fia mea mala uri ma le fast. O le ai se mea o te toi wa umma. Wa amata o na talau tasi li tau whai ngā mālo. O le ai mo moli atua i le whaaftai ma le whaamalo tele whaatasi ai ma le whaamunyanga tele mai ta mā ma tina mātua Samoa ma le moto Samoa vi ingo le atua tupu mai o le atunu. Le au au sina foi paanga umo le moto Samoa vi ingo le atua i lau susunga le loa i sili o le mālo. No wea whaatino le amio tono le atua i ona tiu te whai. E le lava mātou upu mātou te whaftai ai le atua ona o oe. Lau sunga le tamaita i lo i asili ane mālo. Ona o lo whaalia o le atua ma lana amio tono le whainga mālo lo iai nei. Ia sanga whaamanu ia pēr le atua ia te oe i lau fionga lo i asili. Ia fia me ma la uli ma le whaas talo whae. Sa tata longo tu lava masitau e ala le moto sa movi inga le atua ia te tau i le matanga e tu le upenga i le loloto ma toe foi i le atua. Peitai sa au tau whaapea mai mātou te whaatua tuina lava le na tō fiai mātou. Mātou te whaamoe moe ma whaatua tua pea ia sa tiu ona o ia na tō fiai mātou. Ia. Sa tu wana le mana o Yesu ia Petelu e tu le loto ma tu wifo i lalo le upenga ina ia mawai ni ia. Alar men tupu sa musu Petelu. O le musu Petelu ono olona mauti noa e le ai se isi profesa fai le vai tu loto lea e sili atu lo ia. O lona manatu wha maulunga le na ia musu ai e fai le mea lea e fai mai ai Yesu. Na ia fai to wa i le mana o ma le male le mauti noa e le ai se ia e maua. Aina ua tu ifo i lalo le upenga mai loa i loa telo le mauia. O i nāna toe pupula ai mata o Petelu mai ia mauti noa i loa lona faa vare le tele. Wala ngona le fatau waa ma le mahasiasi. Whapea lava Petelu wa sili lona atamai ma lona poto i tangata uma. Le mea sili o lona sala mō ma muli loa i le atua. Mau pe ana whaapea o tau whaas. Mau pe ana tau mawhau pe na mawhau ina e Petelu. Ioe, ana o tau mauti noa loa o tau soli whaavae to e soli tu la fono tu loa i le loloto le tau whaa ma le whautanga to e foi i le atua.
Se manu e whapenei tau te le o sa auni atu tau te tuatu la i luma o le na tō fia o tau e pū lea ma taita ina sa moa i le soli whawai to e soli tu la fono. O le mea sili le nā o na matautia le a tau to e whamasino lava o tau. O to e whamasino a o tau le na tō fia o tau. Ioi, o le mea sili na matautia le vaainga ma le mai moa le mamaru le tunu. O le na tō fia o tau, a le la to e whamasino ina o tau. Ma o se mea ese fo ile na o le a ho i ele whamasino nga le taimi nei. O le a na o le tolo lava. A waha ua le iloa sa tiu ma le whamasino nga mawalunga le mea o le a whai ati o tau. Masalo o tātou whamasino nga nei e o mai lava le whainga palo ta tele e le i tai o na uma. Ui lea sa moa o le tala lei mo tātou. O lea o tātou i loa le tūlanga wa i nei le fast. Asi mai lalo le whainga malo soli whawae to e soli tu la fono. Wa leo to e o ngatasi le futia ma le umele. Suruia le fast i le malam lamo le atua o lo i le loa i asili al malo. O le meana, tātou whaaftai ai le atua ma lana mi o tonu wa whaalia i le neta mai ta i lo i asili. Yo e sa moa, wa lewa tātou whaatari tali se tali mai le atua e ala li nei whainga malo sa wā ma le lea lofa. A lewa au mai le tali e le atua. Wa le whanga aina e fia mesta mai ta ilo i asili e tu lai mo ia le whamstonga. Whaapeo na masani ei whainga malo laulangi au lewa tu lai ei le isi fo e fia pale mia o le rule of law. Le fo i wate ena le lo i asili sia li loto leanga leo olo a foa malana whaafia mi o tonu. Ai la e luana tā vale. Ai le o ia o se pale mia po se ao le malo. Wate ena fo i le lo i asili le whaafia mi o tono la auli ia ngai i le taitai sin. Whai mai le tusi o Isaia e whaasfulu oro na whai upa tausu matasi. A o e whaatari tali li ali e toe whaafo wina lo lātou malosi. Lātou te si iae a pa au e peo a eto. Lātou te whemo ei a e le vai vai. Lātou te sava vali a e le tingaina. Tātou te whemo ei ai tātou te vai vai, tātou te savavali, ai le ini o tātou tō tō. Sa moa, matua le whaingo fia le whainga malo le whās, le mea lea wa tupu nei. E le talia e le loia sili ni mea wha sori wha vai, to e sori tu la fono. Pau fo i lea o le tangata whainga venga le whās, e le e na te lave ina, sa moa mai le sori wha vai, to e sori tu la fono. O le tato e loia sili. Sa lilo e manatu o fia meem la auri ma le whās e tau nuu le lato whainga malo i se tūlanga whapendei. Sa lato le mawhawhawina o le atau nuu se le lato tamo whainga e tūtū la i lumo le whamsinonga. Sa lilo e lato manatu. A aisea, wa sa manatu whamaununga whapei o Petelu, wa lava lo lato i loa lato te le mo mia fo Yesu. Wa lātou i loa vai panua uma o le taitaina o Samoa i le ola wha le tangata. E musu e stai e le whaatala ula mai o so tātou ali i whaola e tuu le loto le upenga e mawaia e tele. Pe taila e whaapea mai fia mema la auli ma le whaas e le ai. E te le tō fia mātou o sa tiun tō fia mātou. O le mea lava lea e whai mai ei sa tiu. O le mea le nā mātou te whaia. O le ala, o le fesili, fia me, ya. O le a se fesili, po se manatu o fia me ya satiu. Satiu, o le a le si la sanga, o le a whai. Ai, o le a tū lai lumo le whamasnonga. Ia, ta iru. Po le a se tali a satiu iai. Ai tali tonu lava ni mauto sa movi ingo le tua, o le tali sa tiu o le a whaia fia me, o le mea lava le nae tasi na tuo atu ai, o le mea le nae whai. O le ala nā mea, ka lepe le whawai. Ka lepe le whawai. Ka lepe le whawai to te sawai. Sa moa, tātou fia ma ai ni manu o uru.
o tātou mauti noa, o manunu to aufi. O isi ta mai malama lama o le li, wa iai nei te tonu o le whainga malo, poli uli mo le pongisā le fast. O si o tātou lo ia sili. O le malam lama le nā le li, o le a whai, ma wha vatu ia, ai nei le whainga malio, whainga malo le ami o tonu, o le whainga malo o le fast. Fia me Naomi, tu le upenga i le loto. Wha fo i le tofi pa le mia i le atua ma Samoa. Ona e mapu ai lea. Leanga e le i tō fia o e le atua. Sa tō fia o e sa tiu po le whamsinonga maulunga. Toi wha fo i le tofi o le atunu. O le tofi o Samoa mai le atua. Wa e malam lama la i le mafuaanga wa o ai whawhia tauli ati oe. Ai meise le palasi le wa palasi le sa tiu. Fia me i ai le pese fo i lea e whapea. Wau o mai le taimi, ta te wha ma vai ai. Ia, o le tātou malu tai au le nā Samoa, ia manuia lama nei yaso, whaktai tele ainu mo le avinoa. Alo, tole foa, tai lava fo i mo malu tai au nei tai au. Wa fo i whaafonga mai o le maro le atunu o na i paanga. Mai se lava i ta maama tina mātua i whaatatari pē i maru tai au i lea tai au ma le tai au. Ia lea ua tātou whaalongolongo ni maru tai au. Toi tu u le upenga i le loloto. Ia a whai lava o loo maa o si o sia lo fatafata. I le ta ele lava i mea paa. Ia lea ise mea mawai na ota ma. Pe o le au mea i kilo mai. Ngā o ka mala pisi me ia la mai. Ia ai vi ia le atua ina na whamanatu mo tātou whanau le atua. Ia tu penga i le loto i mawai e tele. Ia a whai lava i fia le whanau ati Apollo ia. E whangota i le tai papau. Ia whangota i pia o ia se ia o maibala awa le atua. Whanau le atua pe o le upun nei tai au, le malu tai au. Tu le upenga le loto. Mawai ni ai tele. Ia was tātou sao. Whātupu tele ina i pēl tātou wola whaatou atua. Au tātou sao ni fo i tātou nuu pei ona. Tau nia le tātou tamamo i tātou taito tasi. Maik ia mai se vi ingo le atua. Salangi ai fo i le malu tai au. So ta ia tule i Samoa. Wal tātou pokalame ma le fionga le taita isidi. Pei ona iai ne yaso ato whaina. Maria Papa ti sori
Se whanuma le tolu minute ua te ai nei le tu lai fitu I sini Australia. Ia, vi inga o le atua pe ona langi ina e le maut Samoa vi inga o le atua e wafo I lau whaafonga mai Samoa. Sai fo I manei aso ma le tato pokalame. Ia o lo whaatalia pe el tato fisota inga ma le fionga le taitai siri pe ona masania ia so lulu taitasi. Ia taluai lea ua mafuta mai le ata noa le telesa Crichton I lunga o le tatou wala laina I le anganga whaaloalo lai whaafilo I atu le wafionga le ata noa le tesa ma lo lava le soifua manuia le nei tai au fau ma lo le ala usu ma lo fo I le tautu atu nuu ata noa Ia o te fiafialo foi o te whatalo whatu le nei vaenga o le tae au ia mai I muli nuu I le taimi le nei, le ua tau numai foi I le pētesa. Ia le mana ia lava le whaatali ai foi, ia le fio mai o le sunga foi le taitai taitai sili. Ia le sunga ia tu le epa sai le maria le ngoi. Ia na amantai nā tu lole o le tātou por kalame, o le matango fia ia o le tātou o te nuu le nei tae au, wa leo te nuu foi pētesa, mo tilo atu I le tūlea I mātū. Ia o le atonu e se teimi e to ulu wai timunga ma losi timunga ia o le teimi le nei o lo to a malau le leile ia le tai nei ia I le no I le a fo I le o le tato o tunu le ua atu ai le mautafono Samoa ia ia fo I le lofa malang le o le atu le nei tai au ia le o tato taunu mai le nei fo I tai au fo ia ma le o ngā totonu o le nei vai a so le ema sani o la awina tuai mai pētesa. Ia le tātou pokalame o le nei tae au. Ia o te whatalofa tuai lo foi le paia maulungo o le tātou o tunu I tupu mai tamali ia le ngata I leo fa le tua matausi ia le saoao ia le malosi o le tātou o tunu
I Samone, ia le lo fole tua, le utato wala fai mai. Ia I le whaopopoina foi o le nei aso, I le soifua malo tato wola. Ia e whawhaiwa tato whairoi foi I le nei tae au. Ia o tādi ai, ia le sunga ia tu le pa te me tau luma ia I wal tato por kalami le nei tae au, to le foa manu. Ma lo sa no le tata no te sa, ia ua whaafonga foi le pa ia la silasio le au whaafonga le nei tae au mātango fie, ia lewa mōr tato mafutanga, ia le te mai moa mai sila atu I lisi tu o le tato watunu. Ya le mato te le mato te tilo na lo si fonga le e mau atu. Ya am ia le va ai e fa tu. Ya au fa tali fo I le fianga te sili I le na pokalame masani pe una tu e nei I le asolulu. Ya ole manatua atatanua. E mangi ia ko pe ko ngai maka pu hele sa te sili su mo te sili ya ma matadia fo ia. E tele a fia mai lole te sili. Ia o mo ofisili o mai ave ia te ia. E ia sinta mai mele te mana te fa so mai e lango o lo fionga le atata norte sa o lo fionga tu stala lawi loa ma tasi ne foi tu stala toyo taia io tu stala mai yaso ia. Mai ia tato tu e pi fa vai men natin. E o martini ne. Ia sila fia foi de mamaru le tunu. O ata noa ua leva te leinu, leva te lena ia te noa le ngalwenga wha tu stala. E o maltemine, toi pau whaero tato tu stala sa moa o lo te toi. A toi pau whaero tu stala o lo mai a lama mea moni mea sa o sa moa. Au si tato tu stala umalawa. Ia tate le whai a tua se tala. Ia wata wa aia tu le, tu langa pangatia wa iena tu stala. Pei wa lea ana ma ia de malo. Pei wa lea ana ma ia de malo. Awo mai sa wan malo tu stala I fafo. Ya yo mo leva na le an ia o atata no an malo ona o le te me tala moni ia le la ftua o ia tu stala sa mo ine melea ua le an ma ia le tato fainga malo tanu mai le te mili o le fainga palo tala titi le ftua u matu nga kan u le pulo le kuskala au ia o lo ki fia tano na nga o fia langa foi o le wa vai nei le leang ia o lato taluai wa masalo mia foi lato el malo pe o tu langa na ia finale ta tau ai ona tato tatalo fo mai tu stala ia wa mata foi na le tel tonun malo ia te lato ela o tato lol me o tato mena le atatanua le fio mai te sidi o fe sidi le fi fai atu na mato fa no lunga le saunoanga le sunga ia laudi o fa pena na saunoanga ia ele ai se me ai su mai pea laudi na no wa e faia o wa le na faia ia upu ma famtalanga I lungo le TV de e fa casa ai aua ni lo que fu le fa casa por le TV le fa casa su sa mai pea ia laudi ona sa no anga na le fa pe se ofisilia tu lo fionga le a final tu stala po lo fionga foi le tangata fa sa la o le tunu o le an le to inga mea e su na o lauli ala e koe kangi mi lauli au le sua fua le fa kasa au ia la so malam na mai le tu nanga ata no te sa po lo fionga for tu stala Papaya to le fo ia o mata upune o mata upu levan tupu o levan na tupu ai o le tulanga e a fo o le tulanga le utema fo fo ia ele mafai e laudi ona tau fia le vaenga le e mkwale mafai ia ele ese me fa pe e su ia ai a ole su le TV manu to fo o la uli na sau noi ia fo tua inga ia o la uli na sau noi tua inga mai e pai ai na fasala lau ele TV ele e fakasa ia sau no mai ala o lona winga e matua afia la fo imale e fakasa TV le vaenga le wa o le mele e tata waina e ai le vaenga hoile a e a fo e mo bon tala noa le potusa o le polkalami
o le tangata lea e ma'ava'i le polokalami e leu te va'aia e lea ia se si foi lea o le produsa le polokalami lea ia o tapuala o ia foi lana te fa'atonotonuina ia mataupu e talanoa i luga le polokalami lea o ia na te fa'atonotonuina ai le fa'apea la e produsa kapuala ai alaku ia i fo ia la auli e talanoa o na o ia so se mea e manatu ai o le mea langa i kakaunga ia le tofa e whapea ai le ia matar pokalami whapea mai lo ia lausunga lau o mea e tate fi talanoa ai ia o la ukip kilo a kuape o le ale tulanga o le ai ia lango o le mea leo te va ai e le se talanoa nga whapea na le whai au fesidi sau mo le tali ai le ima se mea tu langa vo ile le whapea o lea sa ma tali tano le mata upu le na mao o iai ai ma te tala no ina le mel na le ua o fatu mai le ma li lio o a foio o le isi tu mana tua to fuale tu ia male a poi male ia ma lona tilo iai ia malana va ai e to fuale tangata ia ma ai o ela le o le te fatu te ia le polkalani. In this case, o le sungala le ia i po ia le lilo tapuala. In this case, o tapuala. O lona wingala e tatau ia te ia. O na fai fesili. E na ia mawhai ai o na i totonu lava o le li o lea awane a whaina i le televise. Televise e whakata. Ai langa la, o la ua i le whatala noanga le whatala noa. E iei le whatala noanga hoilele. E pule ai ia le tangata le e whatala noa e tapuala. I ona manatu e whaali. E au noa la ma se tilo i e tapuala wapele o mea le sua i ele. E le tangata le i ele whakasa TV. E le kaunanga o i ele le saunoanga i foia ala un. Ia le whalawe lawe la lea o lea lava o la e pe i la se upu whaalata mai foilele. O lea lava o lo tu whaua i ele tangata le luatu e whatala noa. I so se mea e fina ngā loa ia. Wai tatau o mea tau na whaatala noai, o mea foi lele wai loa, o mea moni ma mea sao. Wa mea na le tula i mea ia le fete na inga le lungore o le apo i le polkalami. Ai le mawhai ana na e sa wai whapea. E le ka tū mai ngā wawa e wale suwa ia le au unanga lea na whai ia au tua inga. Pe o le mea na lea. O a foi o le tele o whamatalanga i e whai o lo whai rungo o le e whakasa TV. O le mea foi, sa ta taua. Wa le mea nei mana i le iai o le a foi o le iai o le tangata e makua malama le mea nei. E tu lai mai, foi le lunga tu lai mai lunga i le teita inga o le ngaluenga. Ia o le ale mawhai ei o na sua sesi e whakasa TV. Ala whawelawe, o le mea ua umana tupu, ma o le mea whai so. O le mea o whai so o a ia vaenga nei tole po. Ia ma o te langona po, ia ele mwhai volanga, whai tua inga wa pe, rei sūmai ngā wā, ua e le kaunga sua le whakasa TV. Ua ia. O le issue lea, o le issue ala auli, o le issue o le whakasa TV, ia ma le issue o le HRPP le sa whaasanga ngā i eitu wa inga. O le mea tonu ala na ia ua ia. Ele taria ina. Ele taria ina ele whaamasinonga. Mai ele te tau fo na le taria ina. Ele whaamasinonga le tangi le ua whatula i mai nei. E wai ranga ele whaatonuina. Ele whaatonuina e sesi ia le afo ia le TV. O la auli. Ia ato ai ma le HRPP, i la tau i o lo a fie le matau. Pue le se mpenga pa konguinga les, o wa o fie ngau ngā mea e whai. A lea la o lo iei le a foi le whaamasinonga. Malama le rei le whaamasinonga. I tau whaaleanga le e whai. Ato ai ma upu na whai. Lai malama le rei ya, so lo na winga. Ma le TV le whakasa le na whaasara la wingai. Wa anga whapea ia ngā takalunga ngā ra aulia ia, masesi ele alavi langa lenga ye le TV ia le TV ia me fai e mai moinga mai kwai ia le pata o savoi
so se a fio anga o le tato utunu no winga le ma fai ala nga ko ka offices langa ole mo na le na fa aloi ole a foi ole fa ka TV le wo lo o mai tangata ia tu wa inga atuilepa ma foi ma sa no nga la audi fa sanga ile ile mata upule nei edim fai ala ses edim fai ala sesina fa ta ti ese wa ole me foi de telangona ile sa ole mele fai le wo yama le e foi e tu ai le wo uma ku wa ngone ka ko ke lo uma le tu wa no ai ele HRPP fa ko se ya fa le vela ya ele o tu langa le na abai ele sa foi fa upunga le va pele tunga wa le ai le ai la ngole nga involved e fa casa TV le fa casa e fa sala la wa tu ai le tu no ele me fai lang fa ki esele le fa casa TV ai ka alunga o ai foi nga o kuila epa mai foi ma lau ia le sina me wai tu langa man tu foi na me nei o le tangi le fa ulue e foi ele HRPP ia ai fa sanga ia la uli e fa me la uli a me esele fa casa o le liability o le fa casa langa o la konga o la tole na fa sala la ua ia tu wa inga la uli e foi la liability la uli la to ile tulanga lea ma le mena le matwai o teritonua e le mafai nga ko inga mea le nga olena na fai la audi fasala lawele e pakasa TV huge liability na le TV ai ringi me fa pe o le o lo walu e fa pe le chunga wa e ko i perva ngala le va ngala le na le nga makwa ke le o ngong le maka pulanga le fa no ye ngol o le fakasa TV ole fa ta ti nga tonwa na o vaenga nei tole fo ile mata upule nei ile mata upule nei yo batemna tua fa pena pa se lua misa lua tala lua e kango fai ku inga nga o le tanga tale na lua misa ma oi e fe lo la na wanga o lua mani nai tangata vo ia sa a white se sa ye na te alanga le media lenga le waluanga ikua i le televisi o i savoi e o i lunga ole a foi ole o i lunga ia le pata e alu foi lunga le social media lo vinga na o i tunu i fafo i lunga le Facebook melana e matua fainga ta yanga angi mai e foi ia la auli le ia lana mata upule o nga ole medium le na fa sala laua o le media ma le fakasa TV e le mafaiala nga ku ese le fakasa TV le nga ora ku le nga fasala la ua ye mene ai mi se do ala le ile o fai tu fa ton le suma ya tapuna awa o ia e ai le fa tu le fa auto tanga tatau e tiro ia i me le tatau ona fasala la uina ai mi se ala o le facilitawa o ni moni me nei te tala noia wai le mfainga e so manua se mea e fa pe yo oi na oi wa fasio tangata me tulanga fa pena e le mfainga e kwa elu nunga se media fa yo tu inga na e au noa ma se fa maunga ma se tulanga le na e a foi ya mauton wa ya o ro o ya le mo le mau le mena e fai e a pe o tulanga le na ia te wa ia tu stala e faingata wa mena ia nga ruenga o lo pai fa tu stala vo ilato e matua i tatau na e mautinoa ia me mai o lo pai i me mai o lo pai e le va pe ana lo la kwa o ia va pe ia ani potia mai ia wa fasi ia le fai pule le po fa o lima le fai pule i se tangata ai ke le va ai e ke le e tele i maua se tala mau tutu i le vaenga le lana o ngā ruenga whaatu stala ia e whaalango lango e le ngā ruenga whaatu leo wa ngā ruenga whaatu leo adea e maua umamai ia whaamatalanga tonu ma whaamatalanga sao ia ma le sao mata upu whaapene ia ma le experience fo i le e te loa i oe ia me i olo whai e te ilo le ia me i olo whai ia o sao
o sau tau wha malamanga le nā to le fōa i le bitau pulea. O leo te malama le leia. E le mawhai ona wha atonu e stangata. Ho i le sau o la elu ke sau e whai li luan tawi. Ngā alu le koe wha kongu mai a. O e le mea kakaunga whai. O le mea manino a le mea na. Me manino a le mea na. Me fo i le a whai ia whono tanga a tustanga. Lai e te whai a fasiri. Te whai a fasiri. Te whai a fasiri. Ia o na tali mai lea o le tangata lea. An tangata nā lea. E te tau ana tali le tali wha maoni. E te tau ana tau tala noa i le mea sa. Wā, e re ngata. Ina sua ia. Ia e sua i fo i maleti. Le te wha asararaua. I lau tu langa le na e whenga tātele na e tala tonuina ia le vaenga le wapea. Le ai sunga o au. Ia e awale sua fole e whakasatiri. Mai o le siamea. E te le a whapea o le gestale a le vaenga le. E te le ako koe whaakongu la ko ngā ruenga i whai. E whaani mai ai. E le loa mea la tau te whaia. Tūlanga whapena la ko ke rei lopo ala ko mea i e whai. Rea i eile lai sene whaasalala. Wha televisi. Ia pe o sina tau i tau whaamamlamanga le nāto le fōa ile. I le mata upu le pe o na whaasini mai i tai au le ne. Ia nau whaafonga le maru le tunu. Ia enu. Lea so whafonga le tali a tata noa tangata wa soo sa moa o ngā lue ai, ngā lue lalo le TV tasi, ngā lue la finale o le manager TV tonu, ia o sa whaifoila i lunga o le KOFM, a finale tato malei fua mai tai au, le pokalame a tata noa te sa, ia le lawa tali tangata wa loa no na si la fia me whapenei. E le whaapea e tu laua ata tanu, e le whaapea o oenga a vea le ka avale a vea le ka ngaka le halu e whai wharawlafi. O ngā whaapea le e ke sao mai ai, e oi, e o lor ke mei whai whamsingonga, e whisiri i maa mea ngā, whaapea ngā e oi o, i ngā lakuna ka avale e whamai lafi ka avale. O ke le i awai le mea ngā kupu, ngā o lakua awe ka avale, o ngā whongo whale au ka avale. Ia e whapenda manu le tupu e le whapea mai la uri e le awai ia whinga le ia o au kala le ngā whai ia ai al whesiringa le awai tari sao ata tanoa e whaafenga i doa le aku kala i ngā whai sunga i la uri o le TV tas o le TV e whakasa whaafenga i doa e whina le atunu utala i na sau noa i a la uri ia o le TV o le whakasa Mela dia. Ya, tapi na foi mo le se di ina na averta vale o ele au ngau. Ya na ko le i pakar ka vale fafo ka mo ele au ngau ko ko. Ya mon mela ko tu. Wa sau la ko si ngoi. Wa ma pe vale vai. Au mai deu. E mo mai la deu. O le causa sa e mai ka. O le fesirida. O le vanga falilo ia o si uso le e nga ver ka vale. Fa mai o au ia ke le noa o le mea ia na wori me nga oi. Ya ana mo ka mo e me fa fu o pa u di se di nga oi mo nga le vai. La le fi ka fa ia ko ke le ia fia e fa mai leo. O nga e ver ka vale. O foi ia longo vinga na. Le wa sa mo kongu ata te no fa fengo fienga malamala le tunu. E le ke i loa e tangata sau nuanga na whai e lauri. Ma fua mai ono le TV e whakasa. Longo vinga na a whai o le TV e whakasa. Nai loa ai e tangata ia mea lewa pisai. E ta tau whananga mai le TV e whakasa. O le si mea whina le mtautia. Mo lewa tatara noa e mea o pe a whai mo interview. E mo i leia a tatano te sa. A whai se tangata whina le e sau ele e whaile interview. E mua lama noa tana noa ma e tau iai. Mea e le mawhai ona e o iai. Ia au le tautala ona e a fia ia au pia whapea e whina le. Peiran ma tatanonga ma le whionga te te siti. E te tara noa le whionga te te siti. O te whesili sa o lava. Ona tari mai leo le whionga te te siti. A whaina o lea le whina le tua, ia e mōria le pe poame whai se la whonga te siri, au aurene iai, lau te mana manama. E batu lata whesiri, te mana manama le, o lata whesiri, ia pēra whesiri a tapuala,
Ele te tali la uti. Lana na tali la uti. Ono le fesili. O le fesili. Ana le fesili la tapuala. E mawhai ana whaapea siana homtalanga. Le aino tu ole apa no sunga ya la uti. Aino to fa maruru mai foi le tunu ina uma. Ya fa maruru tu foi le tunu. Le se manatu. E foi mea te tali tonu e le tatau na pa e nunga le ea. Ya mele ya te fa maruru le sunga la uti. E le avea me e nunga le ea. Ya mele ngai mo me fia live. Wa live le me ai mai fo se. E o ke le ko ku ilano. Ana mea ia mana malama le o te mana malama le leila unga venga le fai pa pena foi le tamaita el mota ta no o ke fai ke ia aua ne ia se fesili e te letaria ia e mautinoa a e fesili ia i loa ia i fa mo mo me te fesili ai me foi na te le fesili ia le fionga te sili ini tala mai I ma o laulangi te lunga na mo te mautinoa to fesili le fionga te sili ta noa Yo, le ase so fesili fai le fionga le te sili o te fai mana o le mauti no le ai o te fesili awa no I helo susuenga wa mana manama le e na manatu le fesili ai le fai te sistema te fesili tua e sa no ma le fionga te sili e fai yaso le tua to le fua e fai yaso le tua no vinga le no le fionga te sili e me te tauna tali e me fo I te tauna ai tu langa fa tu la fon o kamai ele ai ki an fa longa ko me e sa ai o na vanunga e mala ko wa manga o la ko wa pu le sa mo ma tu la fono ya melalia ya o tala fa tu sa tu na ta no a fa ya o e le wa sa no a fa ya la le o le nai no e sa mo ta pu nei ya ko so mai mala la le tu wa la mento le fa maru lu mai le tu ya mato te le motino ina me ien sa no e de fionga I mato te ya an me le wende aka ya ko a kisi la uri no lau de aka pa pe nga foi ka po aka ya la ta na fai mato sa mo vinga leto vai poi mo ata mo murtang la me ko kangi ai leo mai lo e tata no po le me vola to fa le anga ai fa pene le fiona te sili misiona ai misiona fa na lo ai na ya lo le fiona te sili ya le o fa tali le tu no ya pe le svina manatu atata no pe si metto fi sa no mta pu le ai ta te se amanta ya o te lo tal no o fa longo mo ma fa ia o tūlanga leo o mai. Tu se leo o mai tangata kerisiano, ia po TV lotu, mori mawina mea pepero e whai el ti apolo. Wa ese ni mea le wa ye TV el tato watu no. Wa o mai TV kerisiano mori mau atu laulang. E sa o manava ti apolo. De fe fa snonga. E mana ia foi sa nonga lu. Vai fa o modelo ta. Wa ne mea o mana wa fionga le ata no tisa. O le ala vai fai a mal mautinoa. E ala la ona o fai atu le fai la vai ele mal mautinoa. Awafo e umalo tu ilalo e umalo alpo kalame tu ilalo ai leilo e tu ai lalo la wa mawai ya averfe ole mela nia pingala ta no ia se Italia tu ala ia talo pa o Solomona fesili fa mole o fiesa waila to le afua o le mele ke baba ai tu tangata nei to le afua e den tangata mai to wa fio anga o fasito tai ai o mai ngei maile ngei pua a elo fesili mai I le tou afio anga e len kanga ko afio anga ngei kangaka a le fesili mai po fiesa ia mo o ela talo pa o fai papa o Solomona o tole afoa e sau mai fasito tai anu I vai se fale la le sudu ia ilo ulu ma no silo fa ma walunga ia o le ua ba vena e tali ai nu ai o manatu le ale moto al pau si le fia
o so se si lava e tau le tole fo ia to tele o tangata e tutupu mai ato le fo ata ta norte sa le ana fo na e mafua ina tau tala lunga le tato ofisa fasalau ona tele yo ainga to le fo ia la fina te sili mai nei tangata ia te tawana tari pe ia o to le fo o fina le o se yuli ali na usu sa fata ona mawaina le o finu ia matun fonu e na usu atu le tu ya anga fina le va anga ia finu ona faira ngafa o to le fo le tau talatu ia e tasi to le fo e le fiento le fo ata no antisa e tasi lava ia on to le fo la le fiona I fasto tai le telefone na e tasi al telefone fa na matangata nei a fai la fesidi e la o tali atu ai nu a fina de famalut le o tali atu sunga ya son mona ai le taula telefone le te tano no atu ai e no minga le o se telefone e pe le talana e ma nei a fai fesidi e ma faina na fia finale e le onisi o tangata lava le ainga la foi vesili mai e la foi tali atu pe le nganga na atatanoa ali e monye ya wa e la wa tali I ai foi le vanga le wa e sa no tu langa ia le foi fai de vesili le lo no winga a vesili o tangata le no o le tasila ma ku anga le vesili o le si ma ku anga e a foi ile vaenga le ele melo te ma fo ia foi le lo no wingo tangata le o fesidi ele se tangata fasto tai mo ele se tangata fasto tai tangata wa an fasto tai le inga ke lo ma kan ko la ko o le la ko fio ya me simia o me foi le o fio poco o fio poco la si me nga le nga fesidi fa pena ia le mea na o me sidi fa no e tali e telefo I le fo ile wa o le bang lava o la fau e sa no ata tanoa pe ia le fa manino ina wa le te dole le winga le fesili le tangata le nga fo le fesili mam la mai o le telefo ale tasi o lon tina e sa mai sa fata o lon tama o le anga le no fo telefo I anga ile ainga lon tama tau langi ale ainga lon tinga o sa tu mafono I sa fata o le vinga na famtananga o le telefo le e tono na usuma na usu ya o le alo la mustele fale adopo ona faira ngafa ono malo o sodia o foi mea matino mai o le fa na la le telefo le o fale adopo fa langi la to o ma pu ana fanua ona to usu le ya le tele maanga na faira ngafa o le sa noa to foi pu matama final o fanglilo o le whanau nā to le for o roina. Nō toi usu lea ia sular whaera ngā o la mtia manu. O le na usu lea tā leta lea lo tapu salaia isi umu. Whaera ngā wha o la mtia manu mana tu fini o sular. O le whanau la lea to le for. Lea na ma vai e lo to le for. E o i nu o tauti nā e whai ei to le for. A tō mai maota e tasi ti tau tala, tasi ti tala to le for. Nonga winga, e le no nofo whaatasi il ta maa mana na whanau. Ioi, e nofo mena na whanau lisi. Ai nofo to ina na ia. O lea na o te tala noa uia, so se mea lava i eise to le fua, o mo tau fia lava, aise a. O langa e whana nau tu umo ia to le fua le tasi. O le mena na a fesili tangata, o na whapelo leo le tangata, o au no lo ta mai to le fua mai whale arupo. O lo ta mai to le fua mai sa fata, o lo ta mai to le fua mai oi sa to mi lufi lufi. O le sao. Ai e ele tangata na whanau o lo ta mai. Ia le mena, o le lai tau talatu to le fua. Na whanau te leo to le fua ni tana noa mai. Ia, ni whamau lunga sesi. Ai mana mai le mea mai fuai. O na ta ape le suafa to le fua. Le lai whaatino lava I no umara la whanga. Ma vaenga le nea ainga. I le ia mase meo pisa ai. I leo aia tu lava to le fua ia lato. I leo aia mai fu I lato I le taba. Ia, so se te mea lau te whasala lau ai.
o te mauti no le, o le toa tele la ua inga le sala, a inga o tole fo. Ia pani mea nai, toa le loto e tala noa. Lea tala noa tole fo i tūlanga. Lea lau fesili, marisunga ia Solomona. Ia mana ia fesili Solomona, ale tali na. Ia ngā fo i tu i tono lo ato ponga ponga. Mo lea ngā i luma me fso nei fo i. Nei me eno wha se ina oe. Mana mena le tupu nei, o fe sa ilo tole fo. Ia au fea kungina me sa ilo tole fo. Ia na le whawhonga anga le maro le tu. Pero tali atuna ata tanoa. Mano, whauta ia tole fo ile. E le whamani nonga fo i o le tūlanga le. Ia tonu wa fo i o manino i fo i le. Ia le fesili fo. Ia ai tatuanga i pe iluma. O tatuanga i pe iluma i le tato o tunu. Sa moa e te le mau whawhita auri au o tau mapai lava. Ia e ala i le soa lau pulei no nei mata au pu tato tal noa. Ia mau ai e tato malama anga le meo lo tupu tole fo. O al te lele na o le vaenga le iai. I la ua tiro iai. Ke le a o lo pa iai e tau whaasese. O ale tau whaasese la le na le ua alua whai mai loa. Ei suanga oa. Wai ua le surua ia ole le a le surua kiwi. Leo tūlanga na e whai ama koe pa ua i tato mata upu. Ia ona o tūlanga fo i le leo. O a fo i o tūlanga le a su ia fo ia. Suana oa, ia e kātia pēr ia le whakasa TV, but ua tele tausanga ia uia o whainga ruenga i le media. Le melanga le e whai atuai, ele ma whainga tu ese ina. Ia le tangata na whaasala lauina. Ia ma le tangata na whaia, le upu. Ai si le atu nanga le anga ia le vaenga leo le whakasa TV. Ia whai ma lau tilo iai. Ele o se media commercial entity foi le foi e Whakasa TV ia na ala na fatuina ma nei le finangalo le kalesia ina ia fai ia le kalesia e avatu ai ia foi mata upu mo tu pulanga le tato o tunu il fa mala ma mai no le olanga fa ke siano le tato te iai ia ai pela ole tulanga le wa o tiro ai ia wa ave mai seisi tulanga foi le ma seisi tulanga foi le ia wa va ko ia message nei fa a va tu ele message nei ia tala no anga nei ma fina nga fa upu fai o malo ai le ole i lo wa na mon ele ole TV le na fa ia fai le TV ale a foi le TV tasi fai le TV tol ai le o TV ai foi ale kalesia la o TV ale kalesia ia ma le mafuanga na lai ona fatu me foi na mai ele so ani ale a foi ale kalesia tu fatasi lolan il fa vai no le TV ale fa casa ia ono le no ta inga sai ina ia fa nga ina ia le nei au onang e ki liva kwai le message o le fa o le tanga ia fa ilo ai il tato o tunu ia o le message o le fa o le tanga ia pita iane pe o le wo vai ia wa sui le a fo ia le wa sui ia le a fo ia le tulanga le wo lo ia e pa na se meta te fa no ai ia ai tulanga o le TV tol o le ele TV tasi e a foi e fatau tei o wa e tanga i tole po i le TV ale e whakasa o i ale kalesia katoliko na o mea polkala me le lotu ale sa wai langa ele tatau fo na luluangi ele finanga lo le tua ele tatau na luluangi ele finanga lo le tua i ava koe mea fa le lalorangi ma ava koe mea fa a mai mea fa kesiano te pese se tel to nungana le olo yai ile vaanga le wale ile termino fatu ai le Whakasa TV o le fatu le Whakasa TV e fai ai ia le fae lawi lo ina o le olanga whakerisiano o onga whakerisiano i tonu le tato o tonu telefo mo ine nei peo le tūlanga na iai e whitnari ai o le soani whitnari ai ona iai foi nisi ma nei foi la le e foi nisi tusi mai foi a inu lalo le senga inu ma fa pe mai
o le tātou pokalame o le maoto Samoa o vi inga o le tua e te taula o na o mea whaale lotu. Ia, e ngalo ia i lātou o le talaanga o le tātou pokalame nei. O vi inga i e tai tono le pokalame, na o vi inga o le tua. Ioe, o le na o vi inga o le tua le tai. Ai atala noa ia tulanga ne e iai le malu whale nganga i tono le tātou pokalame. Ia ia le whatalofa le fionga le tausala nei, e lana whatalofa i paanga uma lava le pokalame. Ia o le ringana na whamatalanga, o le swafa o le pokalame, o le maota o Samoa, o vi inga o le atua. Lea lai whatino lava, iai uma lava me uma. Ai au foloa na tatana noa i le fionga le Tetei Sili ma le profesa e Fualo, ia manaua fionga tatanoa. O le fie whaafonga le mamalu le tunu. O lātou, o lo whapena na whaine po kalame, ma o lātou po lo kalame. Ia, a o i le aso sā, o whaifo le lotu le tātou po kalame. Ia aso sā mua umalawa masina le whamantunga, e whai lava le lotu le tātou po kalame. O lea lava tātou te sosolo i lungo. E lea vena le sasi o le sunga ia, e le tūlanga le neia la uli ma le sunga ia tapuala ma le whakasa. Ma me te e fua fisilingia e fua. Ele ele solia lava le maoto Samoa o vi inga o le atua. Ai la fai ngoi le pokalame. E fai ngoi le pokalame o vi inga o le atua. Ele fa peka ai vi inga o le atua, ai fai ngoi vi inga o ki apolo. Ele ai ama se mea o finale. O le lava so solo lava i lunga. Ia, o e umana fia i vi inga o le atua. Ia, o le lato pokalame lea. O le pokalame o le maoto o Samoa o vi inga o le atua. Ia. Tanoa, ele i fio mai lava le fio ngal Tetei Sili. Ele i tau nuu mai lava anu ul taimile nei, ele tau nuu mai lava le fio ngal Tetei Sili. O tele o ai fo i o saule a fo i le failautusi. Nga o ia tanga tolo ofisa le o te vai le o feo ai mai i ai le o ele i tau nuu mai fo i failautusi. Ia, matau lia fo ila o fionga le ata noa pe a mawas taimi o le fionga Tetei Sili. Ia, tātou pokalame fo iwai whainga luenga tole a foa. O ma tātou pokalame le iwa pe me fo inana waweina a mata o na o mawas taimi te le whata nome. Ia, a le fo umana, ia le wa tātou tala noa i le tua inga lea e vevesi ai nei ia. O mawai fo isau taimi tātou tala noa ai. Mali Ia, o tulanga na lo whaamaru atu foi ai nua tano te sa. Ia tia ua ia, a wal te mio te aluai. Ia e whaamaru foi Tetei Sili, nama foi ele whionga Tetei Sili. E taluai, o lea ua whaali se manato lau whionga tustala, pātali tali ai le whionga le Tetei Sili atu le epa. Ia a o tali te mio sau noa to ainu, ia whapinana umanawa tātou le teimi. A māneia la lea ua sau noa. Wa manina foi le mta pu ya tato na ngole foi fsili ngia me nisi tato pokalame. E lesi mea, o le pokalame le maoto Samoa vi inga le atua. E le ai a mani mea pepelo e avi ai. Maaliela. O le mea moni ana finale ma le whamaoni. O te tama whai a le pest e ngaka e le pest. Ia awana iai se mea e le talia. Awana iai se mea whai mai e le tangata a le tia Apollo e le tali e to le fua mai nu. Le ala foi na o mea umana vai whainunga le pokalame nei, e whesiri mai ai lau tangata, ma lau ainga, o te tali atu lava. Le awa o tali atu ma lau whamaoni. A whai e le pai lau tole fua le tau tala atu i whasto tai. Ia tātou te le ainga. A e tasi le tangata na whanau mai uma tangata. E tasi ia, e le whapea, e tasi ia tangata na whanau mai. Tātou te pewhi atama, e tasi ia tātou. Melana e whamanama tui nanga le lave le tupu nei ata tanoa, le te tele o tangata le malamalama. O no me whono lea le situ si tala lea na whaaleanganga i a unungo le ila umatai. A te tanoa le whaafunga le maru le atunu. O le avela usu, le avela usu, i le mea lea le whaaleanganga le matai lea to le afoa. Le mea vilena le o te iloa nei tangata, ua whesili ngia nei tangata. Ai tā lofa, tō tele lava i le malamalama. Me whina te whai tete ai. Ne me ane wa whamatala whapea leo le atunu au te whamaurunga. Ioi, o tangata e malamalama, e le te tai ala to whesilingia mea whapea nei. E wanga fo i whesili, ia whamalua fo i
so te mai a Solomona, fa me Solomona, se ua kau valea le ngoan mapai ngā kupu o Solomona. Ia lea ua sau noa mene Solomona wa Solomona, se ta maafu e maasani mawhasua, me tole fua, se ua kau valea le sua whalai ngā kupu o mapai ngā King Solomon. Me lea te maa Solomona, e wha maruru atu aia, o le Solomona le fai mene, o le Solomona le mana manama. Ia ai tūlanga na. Pe o le tāua le ia tia. Le ana fwere na, e le so na tau tala sesi, a whina le i lumo le atunu. Ia e nōne nei lo whasina manga malo tangata. Ia e le so na solia le atunu. E sa se tangata so na soli tupu mai o le atunu. Nanga o tupu mai o le atunu, le whafonga. E te tau le tangata whaasalau, na ma ai mo ia, ma mana manama ia te ia. Ona i lolole, le ala whena e ofi ngōwhi ai i mawhau le atunu. I mea nei o whaasalau. E ola o whionga o le atata noa te sa, e loa ma tangata le whio anga te sa, po whea whasia mai le te maitai mai whea, po le ri mai whea, pe whasi mai whea o sa moa. E o mai ai tūni mai le pēa me te whio ai atata noa te sa. Ioi, langa o le mau tala tu o le atunu. O le mau i o tātou whaasino manga. O le whaasino manga le tātou te sa, o le pēr. Po whea me o so se mai o sesi. E o lawen melo i eile le whionga le te sa. E avi ele latou whaamarurunga se me whai o tupu. E le sa lagu mai ana mua. Ia, leo tātou loa. A le manamlama tangata o whaasto tai o le whio eile to le fua. Le to le fua na le ta ape nei a Samoa. A o le sipito to le fua. Le ta wai ro to le fua o sātu mawhono. O le wha urununga la inga sātu mawhono. Whaitasi manona tari o lamtia man le teimina nei. A o fia mai to le fua i whasto tai maota. O maota le i le maota le ntofi e punti le to le fua e fia maota. Le ana e whai ngorta tu po kalami. O le maota o Samoa. O vi inga o le tu. Ia. Le mena na e whaamanamnama atu e ni mamaro le tunu. I tangata i le sunga le na whaimere whasiri. I o le tali ina. Ia pe o le tali wina le whaimere matwasiri. Whaafitai fo to le fua. Manamama atu e nei na fui usu. Ia whain manai. A whailana le manamalama. Ia. Lato wa ai le aso e umai lo whamsinonga ma le pasalau le whadanganga. Lato wa ai e le laititi se mea, se tupe. O lo su e matoro ia. Ia le sunga lea. O la o te tano whaatata, o te le lo kea se mea, o te le o tau tala iai. Paule me le wailoa, o umana tali me e tau. Ia le lau o anga i lo le whamsinonga. Lea le e te mine, e le pupu o te mie, e whaile me lea. A umalona o whamatalan me lea. Ina o sua foi se tasi foi o tamari. Matua ma onga na whareanganga o to le fōhenunga lea. Nena ye umata toia me fina to te vai me ke kango se fe umata la tangata nei langa i tangata te masani e ai foi tangata te lelo alana no kango kule e koso mai te mi e fai lo fam se non ale e uma foi o foi loia o le te mai ta ile e ngofo fe ave lo tusi sau fe mai lo ko mengi le po fe ke sau me le tau talai melana ele o man na matangata le Australia le no foi to le fo ele o no foi sa mo te mine le mo uma família no ia o ai na matangata e fananga oi na le pau mea o le suafa ma tusi lo elo ia ia vai la oi nei mea no son ta la fo fam tananga ona fa pe lo ita ia to le fo o le tala no le fiona te sile to le ngalo ia oi e toso mai oi pe fa la tangata me fenana te le fale anga se si lungo le o te tau tala pe ia fia me ono le tamai tai pale mi o tato tunu o te tau tala pe le sunga e la uli ono ia le minsta o le tato tunu e iai le o ia te tau tala i tangata ne esha nanga le a fia ai a umalo le pale mi a fia me o to e fo me fia me la lo le to e pale mi o to e fo ia ia lona tu langa masa e sa ia to le fonta tala ia Ioi, mena na te vai, e se fōlua tangata i tau tale tole fua, i aso uma. Ioi, lele i whapopole lisi, i lau na sfut, masalo pon masi na fōt, sutasi. Ioi, aisea, ono o tangata nei, o lo whapenanda tal tole fua, wa ma lepe se wain. Tele tangata matua inga wa ma lepe,
Mato le to e petau to la I mai se uso. Mato le to tala noa mato. Ioi, wa peia se mea fina le wa malepe. Au ke un sa ia, e anga ele te mea le tua. Pero tali atu nā tata noa tate le se e le staff city. Ia, malo. Alo foi de fato foi o le tulanga le na pauale o le a foi o le simele o te fia fa o popo e wa mo foi na tatu fatala no ina ia le mata upule o le maota le o lo ia I tonu o le porkalame le a mata ia le ngol porkalame o le maota ia o le maota e fasino ia ia la wofionga o ia foi I fasto tai to le popo sa le Moi, o le matalia foi on mawainga na tupo fonti. E te fio I maota. Matalia o aso la. Peia le fio anga le fasto tai peia o le pea. E te kinga le I aso la e o le to iei langa le wei ua sui le wala le maru. Asa iei la wala e ui e tu lumba le lumba maota. Le minga la, o fasino manga nei matala tuu nei. E po fea lava, for example, po fea lava tupo pese si o fasia. E tele fape o fasia te sa. E o sa o le pea, fape na fo I tala tuu o le atunu. O le maota la to le fo, o nongo ingoa, o maota. Nea na le watu ai o vi ingo le atua. Le fo e utau tala to le fo I lunga o lona fasino manga ata tanoa. Ke le songo lo kia fo se maoko sesi. O le maota to le fo, le watu nei te vi ingo le atua, o maota vi ingo le atua. Ia. Vai la oe le liei, mo mea o whaasino manga, mo mea whaasino oe. Ia, o to le fua le tau talato, le iei lana whaasino manga. Ia au, nanga o ainu una mai le whisili. Ia e na musu te tali fuina le. Nanga I leo se to le fua le tangatan tau tala mai. Ia, ana se to le fua e tau mai lana to le fua man me sa wai. Ora se se na mea e whanongo ke leo o se to le fua, au te tau tala. Ia, e tau to le fua, na le whaiso to le fua e wha mautino ai. O oe al tole fo. O le lunga mata pasenga le tele al tole fo. Le fo iese o tamato le fo le lunga le tusi mai lunga mata pasenga. Ia ai no ato meni fisi fa pena ave sa o valo le te mai I lunga. Ia po le tali atu na data noa. Ia, ma no fa te ale o tali fo ia le fisi tole fo. Ia ai tatu sa vali do lunga o al volta tu teni. O tele o mautinoa le lei po le ale por kalame awae na matala noi po le aso sa o mai al tatu por kalame maltoina ia ma fetau I le tai au le aso lulu ia peita ia le o tele o mautinoa le tulangolo ia le tai au le nei ai le fio mai foi le tomai tai fai lautusi ma o mai sina fa matalanga la tamai to le fo moi ia ai le la tu le staff sili le na tu te fili firma te sili ia ai mane ia foi tato fa te sili elo firma le e vai le firma te sili ia ia lo firma le tato te sa e mane foi fa so mai a fa solo pili le nunga matusenga fa mai tano fai mo apele to vai ma le on sai lo fiona to le fua ai o le whanongo se o tangata ia savea ma le tano ava ma le tudisi sa moa ia sa o whanongo e la tupo kalame o le au ngā o le whaasoa mai o whina le whaasolo pili I whina ia te au siri le whai atanoa te le te o tana noa le suafa savea po te tana noa se suafa sesi a tangata o mea ia pele nei ainga o suafa nei la to whaasino manga tanu ana fai le poka lame nei fitoa au tali asina mea faina le tau wha malam mai sem ta upu mau whaatu lo ai sia e ngalo I lau whasalau le sunga ia savea e wa ngalo ia te ia fai ngoi a long kangkang e o tangata e ngalo e te ia o leta le noi tangata o lau a inga vai e lau mai ana sua whamatai o le roi ali I lisa na sua whamatai lisi matai le te whanongo tu au ai no o le roi ali leota le roi ali ia o le vinga no whamatalanga tate maniki ka kingo pe ai lo tea se suafa a se si sa pasino manga langa o sa moa le o mata lava o le tangata o lona pasino manga
Le me fule na ata tautale fa mana malama le leina na tatelo e fain le no mana ye fa so mai fa so pidi e ta mai ai o fa lo fa sala lavia le la to te fa matala me fa pe nei ka lo fa ta no fa nga ia ka ma ku ai o pula mai la mo maka ia to le fo sa ia no mo to le fo le no fa pe mai atali le ele me o so na fa ai le tato ai ngai la tangata le te nufu le ene mea i la ngono te tupu mai a tia wa o le mato te ta oto atu a le fai ni tangata ia te fai atu fuina le a tatano te sa o mea e fina tāna e tautala wa e tautala loi mea nei e ona tu tupu ai ni mea e le taunu tupu a le ngan venga tato wa uma ona tofi Samoa. O le mabanga fonti na fai ato le fua. E fina le saua o le vai alalo pa ato e tango mai o mea. Nango vinga, i le tu nanga o le vao ia matai. E le te taito e mawhai e to le fua. Ona to e alu to e nanga me se mea wai a fonti malana whanau. Malana tupuanga. E o foi le fionga le tupu nata. E le mawhai a ia mo ona tupuanga. Ona mai to e langa atu sine ia to le fua wala usolea le tal fa sorpito le mena ne fa no fa mtalanga wa fa matala e tangata o nei tangata ia mea mato wa hinga le taunson tau talaises ele sa no tau talai fua sa pe ia mea mato wa hinga ma mato fa sino manga wa ele se mea ma nei lo ka ngo fa makala ku longa fa sino manga malonga hinga ele petau Ioi, lea e sa wai whautuangan matawhasenga. O i, lea ua whaasara lau solo ai, maha se ele mea, ai vai a te tanua te sa, o te toa lava. A umalo whamsinonga lea, o te toeri liu atu ai vanga lea. Pea no whai atu. E o toeri liu atu iai. Sabea. Tele tenu e whananga ai au. E mana ia tāuru ma lea tunu. Se sila lea tunu. O ai tāua. Ioi. O au a finale o ka oka. Na o lea tua o te fefe ai. O ke le fefe si tanga taola. Ioi. E le wha ataua fo e se mea o te whai. E le ai o mea lava o te wha adua e le wha ataua e se si au. Ioi. E le wha ataua e se si au la watu tupele e te oe. Ai tau tala mene e le mawhai. Le nana o le umane e foi nei fa so al matwasenga nei. E tau atu lau fa sala lau dea. Ioi, e toso me auto se teni. Au atu te fa matala fua. Ai fia tole fua na le faiso tole fua sa vea. O le fainga sao ana. A le faiso tole fua. Vai a tole fua. Te lete te o tau tala ni o sofa matai. E sia. O te alofa i lau ai. E le se matai e whaadua inga. Le swafa le fasina manga. An matau ai. E ui ala te leo matai, vai te leo matai. Ai ta se matai te. Malau matai tu la fale leo la uru te olo. Ia usi matai. Ia. Telefo, ia. E masalo, ma ia lore fa muta i ole, o tatala nonga. Le ua fio mai ia i tula e pa. Ia tu mai sina minute ia tato a mastarole ala koe vala wak. Ia, walele, enu, isa stato pese. Ia, whawhetai, alie e o le fai mai le tala lea. Wha mole. E le ota le lua ia li ai nuu. E le o le ota se tamaita. Ia e wha manu lua tu i le sui le sa o oe. A umalo u ainga. O le ota le ulua ia li. O le e wha mana malama atu. E le ai o ai nuu. A o le ota le ulua ia li. Ia o lo utuangane matua le na. E alalana whai atu. I le ota le ulua ia li ilanga lai. E fia whaala mai ia le ulua ia li o maka ngaoi. Ai nga oi. Whare pui le ngaoi. Kau mea i vai. E kangi i fua koe aru koe ngaoi. Ia o le mea na lea lai whaamanu lua tuai i le sui le sao oe. Le ai o te le ota le ulua ia li o lo tuangane matua. E le ota le ulua ia li mai le mātou awhio anga o solo. O loo soifua mai lava o le taimi nei. A o au ia, whatu a o matai le tausanga. La fo matai to le fo tausanga.
i le soafa ainu i le matou ainga ia i sapali ia o le whaamawina lava o pile o kere makai elengi kamaloloa le matou ainga na le tasi alo tuangane matua toe tuangane la ititi al tuangane la ititi e faifi au ia tuangane matua ia o ia na le e whaamalulua tua i le isa o lau saunoanga sau losi o whoever Samparina ia sa le le ia oe le ai o tele ale la tato o se pese a le mafua anga na u fai atu ai le anga o au lo sa fa ia tu o au o le ainga o le sa le ota le ulu ia li moi ali ai fia fa la mai lo ia li o ia me ali pela Mike ia mai se vi inga o le atu ai tato o ia seki mai me po ata no te sa Fonga mai ai anu le o tau mai la fiona te sit le vinga na le tuan saunia mai le au fai pese ka koliko mai i sa fotu ane temi fa fonga anga le mamaro le tunu ya le sa tato tatalia le tau mai le fiona te sili a dokta tulepa sai le mali le ngoi ya le le tau mai le tato tama e tu sa foi mer tato pokala masan ya anu se me foi le tato te sili le foi le ne vai aso e tu sa fai matulanga lo tupu mai so tato tunu pata lo fatu lo fionga ile tai sili takta tulepa ya pata lo fatu ko le ta fo ile malai ko mai pa io Samoa on tulang falupe tai o fai ma so tai me pe ile proclame wa fata lo nga masali ale le tio ale to moto vi inga ia fa pe foi a nei fai masuyo le HRPP ia markapo inga Samoa ia na tulanga falupe
ia muni telefon ni tai afo Faftai lava mo le sanuanga faatupu i lau whionga te te sini lea i ua matou whalavelave tele i ati oe ma pei fwoi matou i sifui tusi tala i e whalavelave atu ia ono whalavelave matou e ma maol mea matou tino nofu ai i oe e le rei ala vanga na le oso atu ia o leva fwoi na o le rau matou amata ma le whionga le atatanua te sa ia ape o tūlanga le maroso i fua malangi manuia me sili ia o leo tatou mafuta i luma o nuu ia leo tua o nuu o le tūlanga na o pēn tali atu leo whionga le tetei sili wo mana watu matou sili ia atatanua te sa ai mana o fwoi e watu pē leo whionga le sili lea o leo matou whaarongo o whapere sunga ia la uli ia taulawa na ia e su auane i o atu le e whakasa ia lea se tō whamau leo whionga le tetei sili le whamangalo ia le whakasa o le ale o te le mau atu ono tūlanga o leo whapea mai la uli whapea a whai o le asu na ia su o le tō vanga whai na ia ma le whananganga o whionga te te sili taulawa na ia aua le su o fole e whakasa ia le ana whapea se tu atu pēra o whionga wa oe lawa mai le whamangalo ma le ana whapea e tāua ia te ia le mele no tom whai ai. E na te leo maia ni porkiki ni porkiki whapena i teimile nei. Mo meo la pisi. Boy. Lea no ovatua le te awala file mu. Mariela. Ia whako ese mai e a kia. Whako ese mai e a kia au. Ia ngā kala ia sa whai a wae le moi. O kala ngā whau. E ese ele i tapipi. Moi ne. O kala ngā whau e whalea ngai te tai o Samoa. Mariela. Ele luas forma un kupu kau sankalwai. O tala na whau e whaleanga umaya e kalesia. Whaleanga umai ia le vaenga whau pawhai. Na tali tonuina le te inga o le malo. Mariela. O tala na whaleanga umaya tangata o Samoa. Moine. Te taulana ese le melea, ma whasa. A whai whai boi. Joseph Soson telele ia tea. Moine lei. O tu o se mele lei. Moine. Whasau i rai ma le TV, a waile e whapea. O le e whakasa le e moria. Le o le TV. Moine lei. O le TV le e a fwoi. E mantua fwoi e whalapol pitonga lei. O whalapol pitonga e tofi ele na whai le whakasa. Na tofi mai le ia e la toi whangai o ia. Moi. O la kokongu malea e a fia i. Ua whalongo fo i wo tele e kalesia e a watu i e whautuanga. E ka ofi mo meo o porkiki pe palpalai e whai il TV. Ai whai a. Moi. Le leo se tūlanga la leanga o se tūlanga li lei. Le lei mo le TV, le lei mo le kalesia. Moi. A wafo i a sao mai ai i. Ua manuia le latu whamoe moe. Alona winga, o lea sa whaina ngā luenga. Ere sa ilinga o lea mio tonu. Moi ne. A lea laia fo i sa u avatua. Se whainga while mu. Ona mangalo ai lea, mangalo ai. Le TV whakasimaia. Moi ne. A lea la waka alo mai. A wale, sau ngei mang poro kiki whakamai kiki. No poro kiki whako awhai ngei a ngafi. E sau manga poro kiki whawalevalea e whawalea. A whai e wanga mawhai ang whawalea inga o ngai kumalo. A whai o mawhai ang whawalea inga i o ngai inga. A whai o mawhai ang whawalea inga ko kelo le kungu. E le mawhai la o whawalea inga umale. Ma kou ngai kongo le lai whau whai. Lea waku le awangoa,
sa va ngole le mo i le la le uma fa mo monga la mo uma la ko kongo ke computer mo i le mo fa longo le se fa me o le fa mo monga mo me PS uma me nga la mo uma mo me fa mo monga computerized ko uma computer ta sanga lua fe e fa mo monga ele mpaila o ko alo se si fa mo monga ma lia la mo i le mo uma fa mo monga la ke umai e o fa mo monga kala kupe mo kupe al mo kupe sau a fai ko se ani kupe ngala mo uma mo i le la ya ma se mele mo ma me nga fai nga maloli le o mele le a ko mele nga fa mo mau ma lia la mo i le la o nge lo la me wala o nga le fa nga la ko so kusi sa fa piko a me wala fa ma o le ma ki fa ku fa nga lo e nga kala o mai ko fa mo mau la mo fa mo mau nga o nga ngasi la mo uma fa un ka penga ka ma pepa nga va ku kongo fa ku nga ma fo ma dia la o te kilo uma le ia pesa ia se kaimi u fa nga ai se selo pa pesa ia se kaimi mo i le ka sanga fo se mekas e lo se fu ko la ka lo fu ko sa ma ka usanga e ku valule sa menskayo o a fo io o tupe e maua uma kongo fa kalanga mo i le ne se mele maua me ele mamla ye ka vai mo ka le o in mo i le e manga kwe ele maua uma fa mo la vola le sa o fo kua mo kua lo il fa masnonga ya fai ko au ko fa masnonga a wai le me fai ko fa masnonga ko so solo le masina ma lia la a wai mo le veia ko fai unga ma fu anga fai unga e ko o mai isi pu lenga kilo yai anga ko muri ya le o fu e ko spaia e ko muri ya ke ko nga luenga le leipo nga luenga fa le linga fai e ke fiwa la ke sola ele me fai nga le moa mo i le la nga fa ke ye me wa e sola le miolema a kuli loa e kula fongo mo i le la nga la ngo o ve la ngoa fa le me fa ke ye me ai pa wale le me fa malo ngoa mo i le au male ai musu e fai acha a wale a ki li loi i le pepelo mo i le al ko fa male mo i le e musu e fai e maga o e fa ngi mo ya fa pe ma ka kongo ya ka nga ka kongo fie fa ngo fie fa male ala ele a se ku ale ma ya o male a mangoa ngo ve ya mo i le a ke la ngoa fo ele lo foi por nga lue e ku ole fa msinonga mo i le e la por la lava ale me sibi ya fa longo mai la ko o lo kai senga mo le walwa e pa kumunga me o ma sa ili ila me ko dia la e me se e ma kwa kangi u lo ku malo mo i le i mea nga whai alo ku malo e wala e a kia ole sui ole ku malo a vele mako o kua ile kongo a sau nge ka kaleanga mo nga mawhauwhaunga whamanmalea mo i le a sau le whaleanga mo i le wa makuanga lo uma ya mele o kofu ka male uma le kongo ma lia la mo i le kofu ka male uma le kongo e o ai ala ko la o mai nge ko ke mai
Kof ka vale umu e sa kaula mua ki ke. Awang e pasia kula fongo. Kula fongo le mangi ai ia le tato watu. Ke e si awale faya le. Ia kulanga fa mama koko ngai ave pengi sila mango foi le koi foi mai samo mai kauka. Ai faya. Ai fai lava. Ki nganga le lava kupe ai fai lava. Ia pongo fiki o kako ka mamai ngai. Ke e si ele aveo o mai ave New Zealand. Ele mai ko ki kia o le miliona kala. Ele si lo ko ko lima lang fanga nga ba New Zealand sepselau lima suwa fel kau. Ora opu ila ka penga. O le ola ka mikiki lea. Leo ka ko lima. O le abakul fsiri. O le lango le la fole la ukua e avel sosagi por la lava ka unka. Ai ola ko kas. Esa loko la o ko kike. A umalo wole kalier ka mikiki lea. La le fa kalimailon ka ba. Kaka vakua alor ko ingale amai longa sionga kali ioki ngai. Makalia el capelat ave. E vakul kala ku pel palmenge. Afsinia pulano fa ma wenga selenkele. Ka ku elol mixkal ku pe kai miranga. E fam kala fakari. Ka ki me ka ula fam kala. Ya mo fam kala la. Ai fa upu. Pe nga fa ku mai ka koli. Ia e fai isi tangata fai unga. Pe o e fia foi oe. E fai mai isi ia ke oe. Ia le langa sa oe nga ka meki. El fel tuo le si fai au. Ma in New Zealand. Ai le tongia e New Zealand tongstin. Wa fai ai wa fa felong bai. A fe tuela o minister fel mai. Ele me fai le mel na langa wa ko ngofa ko ma ba. Ai vangala wa fo. O approve ko ngai ele komiki a forma. Ko avi fafo. Ale mela town fai. Ko fa le mai nei fa ya se uma ko le la kwai. Ai fa mai le tala fa au o lo to rua la wel fa mai. E fai taiao le tautonga. Mai le lopo tautonga na maliwai. E le to fai fonto e aluat. A fai ai le fai. Wala valea. Au tele I lola mta upule wa tela mta upule nga tono al bitsta. Ai o mai taimi la film fono capento de tu lunga a cambio telefon. Telefon sa o mai al pe au. Na kisi mai Wellington. Mai le fe au. Vai. Ole se si to manga. Wa koea oe a lewa ka mai fo ya ka au fengo fa vai al cabinet a koea oe na on fa ka kia ko ayo kafka ya va je tati mai na ngo rua kwa ko kongu ko la makala ka ko fongo ta pule al fe le la sa ol fa unga la sunga ele minister
Moi. Esa. Ai fa malo. Ilo lo kele. Fai le tatu yung saul la. Ai ele upo le tunu. Le uka le poko le fikala. Ma dia da. Ele tau lo tia ia tatu isa fai unga. Ai vai aku e oki el kanga al mele ale unga fatto. Kong el malong ka ko uma. Fa se kai da. E nga uma so vale melo que el fongi ele wala fa kali mai le ola male oki. O que el fongi ai. Aku ia fa style tua. O le ua matala ia unga lo kapla. Fa solo lo ia tonga. Kupe uma ya fia lafo ma inge konga kul malo. Fa se kai da. E va penale fai unga. Fa tai o malo. E fe ku ngai le ko fa. E mo meo fai unga le lei. E tau fai. Fa se kai da. Ai foi le tu out. No mai. O te ena il falmai il matu taksa. A si uso. O tinga ina. Ele me fai nada. On le policy le fai nei. Ja, le la mate man na e ave. Al fala me la ve. O le policy fo ia New Zealand lato. A fai e o mai il fai mai. Wale se wa uile ba. E ele sa nga to ave. A kupe mau. Moi le. Ai mai New Zealand la e kele mau ngasi New Zealand. La le kau fa sao se kai. Ale al fa bo ngasi la ku sambo ka luel ka ko fengainga o fe woi. E va fela ga ri. E ngo sau pele ma fai anga ko ka fai. E si uso. Tem fai nga bo spemik. Fa ngo foi da. Ele me fai ngo fo la ku. O la e fia mo se kalivave. E o tel fong sa lo ele hai komisi le ngai. E ma fai o nga moa se e mi ka fa pikoa si ave si ko ingale ave confit. Ave mai le hai komisi ol fa fine. Toi ana o se fai unga ke pule ai. O fai. E whenga taia te aule le avo ilo o vatua. E langa fai unga e whai le mini sky o New Zealand. Ale mea moia, o le wea mātou, whamatalanga umara ngasi. Ua uile ma. Ma e oke a so se kaini. E whai mea lana tala noanga. A le ai whanonga mai ia leuso. E o fatu to tasi ala la fseli. Ia, e le mwhai ala. E makua le mwhai ala. E fatu te le lava. O kangolo ku ilalo ke fong. E kua ku ilalo ke fong. Ai ngo foi ilalo le fai au fia. Maaka. A va kola na e wai aka. E ke ilo. Ma wo fai le wa sao. O ke sawa molo muswa. Ai wala o sao molo ma. Se o le bava ya ku se uso wakam. Ela la o sao o le lofa i le lofa. O le lofa pai ma vale. A ke lo o mo kwa pala ai se ia lo uso saka kau o nga kalia lo le oki. Ma faisa no fa ma fa na mai fa na. A wo fefe.
A fa ko le fa fa. Ala nga luanga si o so la fa. Ai. Si o la fa fa to ina, ale fa ka sa. Pak sole. Ma ko ngai o inga ki ngai ngo ma ko kapak ya o ko ki o mai ko fa ko. Ala le o ko te awa. Ya o ko te awa yo mo ko te oki. Ako fa lo lo mai. Ele me fai lo ma ko vai o nga fa ku kala. Mo ma dia la. O me ngai ma vela o lo ma ku o me. La o me kup. O foi la ko. Salo ka piko seria para ai o fioki. O nga ia foi que la copa le con. Ma dia la. Ya. Hasta le na motato. Aka ko ala ka que no la foi au. Y la final ka ko se fo. Ya malor ma ko pimu. Ave. O le po maka TV, wo o keiro ki loko. Esa ro fa se na wo. Ala ram ko sa o lili uang fai. O tele o tangata. E ki nganga I lo ele ele konga bea. Ai avea. Ai avea. Fucking ngai ia le sifo kes o kolu lengo mai ta wanawa o avela tina mai ala li pokel falma e mai le tala le urumatu e sa mai fafo se mai falma o le fengo fie o ka konga fengi e fie se lau mo ka konga fengo fie ele tau na ave mo tau la tina yo la stala tina o ke le fioki ngai o fialu ai o e manao la le to lua le ne e ko korula ko ngo mai e ave la tina a le o fayaku le kakale so le kengele so mai fa fo le matua fa ile mele fe mai fo ma ono mai lole ya tau te faya se fai onga wole lo la to fai ya no faya tu lole o ai le tongia le ya fa wa fai mai ale avele malo e avela to o va kula e fa lango uma me le lipoki mai falma a fai mai falma ele fai ngavea ele ma fai ngavea al mapo anga o se makua luma e foma wa vaku su e o le vaku nge o le fai konfiki e o ai vaku o nga pena tolo e mo mia e ka vale o mai foma mo ina ne ya o kai fai aku le oi a fai la to te vea oi na te vea oi na tongia fai mai lor ko le e tongia te mai tai da a wal sixen in New Zealand ia e kusala pe sixen in New Zealand ele o ia le mai lo kinga e ka un kar con mo ina ne eu fai lo ya vai le kere yo ke isfapea e tu si mai fa na utina lai lo e ba e tu si saufa turisi sau le ta fao na matuolole ave o tong fiti nei ya lura ya velo con fiki a ku fe ka konga sau lo malperi e lo se la ulima suwa fe kala lo se la ulima suwa fe kala e le lolor me kango ya yo mai lo nge polas con e ka sale ele ya lo kui o ngofo au ko ma ave sale ka un se longa fe me falma ya a fe la fe me falma
ia fo mai o la ko poko fapiko e fai nel tautonga uska il melef melfelma awa ako mau nge ave ai lo ku e sawe se la wafe ia o ko kasi kinga nga mo ne ia o vai akula e pe ka vai aku pe o fika fa lo mo ku o le mo ia nga o fika fa ai lo kai ama fau ila venga lela ki elang kamale malong ko ruo malang fanga ya vatu ya la vatu la fa tuanga ya la fa tuanga o tau lo mutua fentu mai ata ya la o vatua ele me fai lalo fenga fa vai al malo ai a fai o yes tina lofa ia fai le mele fai atuai le fomai ma mele fai tuel teine ai le wale ali mai e tau solo mua ia te ia e tau mwhai whatinga ina utou e leo ski ngā lofa al koukinga ma dia da ia la ngā oi lola e la kunga ngā e le koe o mai a o ke la ngonga ua pai le mele ngō whautuai nai ai wa ngā fo ia matau punei moi ne wala lo pai la ko kala ngai meia pa fetai da kai mil ngai wa shoki vai la au shoki fo la au ma dia da au le fam kala nga bobo wale ai fo la au le ni e vai la au a fio mai la langi wa kuai o mai le kauai you great ale ai kele la ko fala el fele la autotalanga ele melanga o le se coupe vai o le melanga sasi ai le fam kalanga me falma wa fai mai ai auto afia moni nai fala o ia voi e mo meo o fale kala vai foi ia tanga fai business a ole o manga fai mai kala momo o shoki foi New Zealand a ka ko fai business ia o ka mai New Zealand e ta waile li pule ole a foi ole ol fal mai o wole o mai en fam talanga fa pea le la va ko as sawanga po wa ka kingo bai nga po wole se tope o ai fala o kele ka la fula ele kongia ya e fa pe fer la ai sale me wole se kupe ta sini lo ku milion ai e folo so moi ne de ala on 1 milion po moi ne de ole mai ka le ole mai le makanga le ngake o suka ala kale o ki elu ngere lo por suka o ma wole ni fala o ai fo ia ta mai suka ala ngai mi kai mai ngai milion ai ko me ko pai ave ia ele fa bobo ia ma o safo moi ne de ele saungi me va pegar ma ko pai ale ma to la ele malo alo lo faia au mai la au mai foi la au con fiel tu no ai mai se mai leanga io tata mat tua leo na mato faia le fainga ele pension o kaka ma au mai foi malako voilà ele o lese ado fai se kako le o lese me sa mato faia ele la wo yo o si foi la o se la kala
La le nga ngai pension nga va ku ko ngoko me fala. Mo ina le. A mena fai e matou. A vel so sani o tatou tangata. Inga ua au sia leongo sulima kausanga fai la to pensione. Ia te oi fue va. Ia ma kala I kuala ko fala. O le melo luanga ma ko fai. O le fai o le fai ki o lo ke lea. Fai ki o lo ke le. E ma fai o nga te oi fala au mo kausanga fia. O ma nga malulu. Ele kawala nga shocking fala. Boy de. What order in advance. Boy de. Oka fala au ele kai o kai. Yo ma lo le te wai ko ko. Mai le kawala nga shock. Ale me pe sile nga bakanga. O ngai fa ke le ke fala oi te wai fala au ma vai. A wole se me. Ma diera. Ka do fai. O ku le ka kai ai ku ri mai o e. E o il a voi. Il a fait pising se fa ka mai ai. Ya la ko ya pola. E o ke le o lo ni si ke fo ngofo ni so ka pe ke le fo po ye la ko pising si fa ka fala. Leo wa fai pising si masingi. Fai pising si fanga. A wale lo po femela o yai kan ka kia la ko wa kia la ko wala. Nai fai nga luenga ai si mautanga. Ole mea le magak fa piko. E ka kaunga ko kupu mai si me fa pengei. Ele sen kuri ngei. Boy. Ole kula me si penga malo magak fa piko. Boy. Nga o pawale me ole o ala ko ya bawa. Le ke se mea. Ale tulanga la. Le ma ke finga wei pe. Ia koi fo ila kungu le me sai ai. Mo ina de. Al fai sao nga luenga I lunga kula fong. Malo bea. Ia male tulanga so ia le alai pulenga malu ali fai pule. Ba di da. Ma ku le bea ka fa valea. Mo ina. Ai nga ngai ia me ia fa o lo ai la ko o la tulava tangata. Mo ina de. Ia, ala fa malulunga ngai. Awa, ko va pe, ole mato e fa ka sa fa ia e ka le sia la tos. O que fa manga ko pe ia. E no se mele aga. Se mele le. Mo ina de. Fa no mo ia si mele le. Mo ina de. Ya vea ma meo ta yala. Mo ngisi fa fe au le lumanga. Mangisi fai nga malo di mga fai pere nga luenga. Boy. Ale tu tala le. Boy. Ave ese ile meo le ika la fonga. Boy. O nga o ile fai me fale ko. Boy le. Kako fai fe uma e fakasa kako liko le New Zealand Australia la konge la kula fonga. Boy le. Ape mo America Samoa. Mo ina de. Epea. E nga fionga nga Yesu. Mo ina de. A fionga foi nga Paulo. Mo ina de. Kongia ko la fonga. Kongia ko kiuke kongia ko la fonga. Na nga wenga ia. A meo malo. Nga wenga al malo. Lalu ako uma. O nga luenga al malo, nga luenga fa Samaria nga li. Ba dia da. Fa yo a onga fa le a onga yo yai ia. Tangata ya onga le yai. Ele fa ye makua onga. Onga fa fa pisingisi ia me fa tenga. Mo ina de. Fa le ma yo yai. A ma yo yai. Mo ina. Menga fa ye le malo. Fa yo wala, fa ye kavale.
Fai el kise. Me ngai fai el malo. Fe kua el malo. Kua kupeia. Moi le. A fonga. E makua lau vale a Paulo. Oia pequeno. Ila e mai o lako fai va a kapa e la fonga. Upo Yesu isi fa bobonga ya le kalesia wao. Pequeno. Uia lo kike. Mai o le ala mai e te mai le langi ngai mawia. Alo e kongi kako la fonga. E a koe saulola o la fonga. Wale se kupe. Koe fai ako foi Yesu. Pequeno. Alo e la fonga o fele vai. Ale ia moa mai kango e me veken fui lo vi. Ngai apiriki ai le kupe. Kupe koi. Me ave skaulilea malka kula fonga. Al kanaka le ave ye la fonga. Ole lilo makayo. Ole la fonga ma. Ele si ya songo bela ave kupe ave maya. Ya la que su pequeno lo ave kakula fonga wa foi e kua ile wa foi ai faifa. Le ofiso la fonga. O makayo. Ai fai mai el kala a pequeno. Se Jesus ya me so kupe ki kakanga oi. Kakanga oi kakangi. Avatu Yesu pequeno. La fowa e lo vale yo luma. Awo fa mangalo ya joe agale lei ya Mateo. Beo que ya mai lo ya chau tupe. Ya mai lo kupe nga lua kwa Yesu pura sawa ya Mateo. Fiale la go foi lo lau. E fiala matula fonga. O pula mai makayo keke makayo. Wale falong so la unga o ifa ye kala inga Yesu. Keke ale leo makayo fa me makayo. Leli e ese ko la fonga kogi. Ma ko Yesu. Makayo. Muri mai lo ya cha kia ya makupenge ya ai muri lo makayo ya Yesu wo sira la ya fai Yesu wo ele kuwa o ko ke la ponga mo ide ole fai la nga ko kuri lo ai lo falsayo está bueno Tony de la fonga ya kai sala o fa pau si evangelia la coi no le coi sala ya le peme kai sala ya kai sala peme le tuo wala foi ko la fonga va ingo o el balbat ba ko ya ba Mala uli lai o lau falsayo. Le la pe o va ai si fe au pico kasi melga ele va ya kaisa. Mo ide le. E va ele mele a wor con yel la fonga al malo. Ya o va la ele tulanga le o ya. Mo ide le. A pe o maial ngei la fonga. Me o fasi pasipa ya isi mai fionga le. Lo sa upo ale ile totale ya. Imbe la mo ide. Ya le la fa no mai. Wo ya ile kula fo. Ya. Masalo anga fa pe e sa o kalesia. O ke pule sa o kalesia vo ile. Ma we fa la fa silanga. Vai eu ia o tato fia.
wa fatula fono awone tongia tatula fonga anato te loa kasi nei kula fongo o mo quasi sei lumo le tua Moi. ma le mela le mali le o to uma lo ilalo lo te ingol tatu e kalisia aku o ma kon ka kula fonga ka ki e bella ko kula fongo la kula fongo so kula fongo Moi ne ya la le o su ka yo se kalisia o lo fiongo la pustolo Ma lori sa noi la fionga le te sili ma nino le ta upu tali fo il mato sili de pe il mato wife sili e le manino le atunu ata yai la va le vai pangoa le fto ma nei na sa no ya ma tau dia fo io le fa nga malo le fas o la to e o tu la fo no le tongia ya ale wo te mine pe fo dinga mai e fai la to tu la fo no pe le fo dinga mai ma fo mai o e tia de fa sa o me dia le la pe mo tau le ngai nai oi me sa ona yo ese foi fai ngal por que lava e pa wala le me pa wala le me o fai nei la to folfola o le me ya la o fa mangalo la vole sa cope o te me piko sili lea ona vai whenga malo. E whalango lango ia maua tupe whaiela tongalo. O le mela le whaie malo, o le pui o anga kupe mo. E tani whenga malo e oko le pui e whaka ape kupe mo. E wale se nga male wi. O le mpoi lola e anga whai. E kuwa e whamai o mako e kalaf. Ya, fingal maria foi no fingal tete sidi. E wo umala ko puru re umale pa inga. Yo. A fai e mako ke a fo e pe yo mo gisingo fo anga sefuru. Gisingo fo inga sefuru. E o mango fo inga ngai o ma fa e fa solo puru. Ya, what in it? O le sila mea matot fifsi le tumanu wale mo nai te mia tere ia te whainga rena. E sila mea lea wharongo tu nei o mamangu mai foi lunga o penga te whai langi. O le sa whapea amatou ia o sisi ngā fu a tātou e adu whasolo atoa. Sisi fu le masina, le masina, se o lava i. Alo whanau whapea ua ku kasi lava i. E sa mo le a whai e sisi ngā fu a ke le lava o le ari si nga fu aninga fai mua le le amakanga. A le la koe fai pe fōringa mai wale se tupe. Pe fōringa mai wale se tupe. E ave tangata. Nasa sa nuanga lo whionga te te siri. Auange fai si nga fu wale se ku. A mako vai mamao e le mafuanga. Si nge ko si solo voi lele. E mawaile awala e mawainga la ko ia konga. E mawaila ko sua. E awala i foi lele o akue. E koe kufa ia isi kupe. Al familane. Wa kufa kupe sa maku ke winga. E le kupe se fasi. Ia lela wale se me kango iai. Ia. Ia mea o a foi ngai upua. Upo ngai ko inga. Lo le se me ya kango lo ile. El mera la voz cago fillai. Yo. El mera ko lo nga cago fillai. Ya, tad wayo o le te te wa fai ngare. O tina mea lea na mato tata noi foi mato maru fala nganga le taia. O leo mato vavaia tu leta te minero fionga te sidi. Leo umana ave o tau famsnonga. A leo to avela to famsnonga. O le la fata tali le tu nu. O se o le palemia. O tu lu mal famsnonga.
Ana na matoiloa. O le whamisnonga fo i lena tūma i pare mia. Le ana se sila lo whionga teitei siri. Tō te le e se manatu wa o mere nei. Wa matuai sa oni le mamaru le tunu. E matuai ave mea uma nei e lango atu la wa whionga le teitei siri. Wha manino pea le ami o tonu le atua a tonu e manuia e tatu atu nu umoleanga i luma. Ia, o lea lua whamisnonga ma le whionga le hero i ala re pule. Ia, whamisnonga le tamaitai lo ia taruai. Ia, lea mato te wawai atu. E lo te ena mai lo ia sili, a na whamisnonga awa se e atu whamisnonga i lalo tamaitai lo ia i tua ato prenta. Wale au ngā tato lo ia sili tu langa nei lau whionga le taite sili. Ala e le me ta wale tato lo ia lea ale malo lo ia sili. A leo atu pe o whai mei lo ia i tua ia keisa tato malo. Lea se sila lo whionga le taite sili. Ngā le kasi ale lo ia. I. Ala e mai le whawai. Tofto finga le whawai. I. Ole lo ia sili. Ma lo ia sili fo ni nā. Ole tangata e tusa le le mwhai o na tofia vea ma whamasin sili. Oi whamasino. I. Ole whamasino o le tato whamasinonga. I. Ke le foi la longa bango e vea whamasin sili. I. E le ai sesinga ke whaduainga ia le loisi. I. O laia ke ia le pawa whawai. E ngake whakanga ingi ni whamasinonga whai. I. E ngake kao whia ni whamasinonga whai. Leanga o ia na ke fau kua fatula fono il palemia kapeneta le almalo. I. A maua maila ole loia sili. I. Ole loia lea o to finga to falfawai. I. Ole sili la lewa e mai. I. E tasi ala au tiltilo iai. La sili fia le lei fia me. Ole loi, nei tau sanga tele. Ole loi e sili ai kapa iai, ia uma le mato kapeneta ma whenga malo. I. Ole mele o vai aku iai. Taruai ole loi e sili. Lai tau tua iai, ia le sikaimi ngā o lima sfulu. Whanau sa mo loia. E la kau kuinga loi se. I. Lana wenga, o whai ai uma wha loia. O whanau le tunu. I. Le kui kua o loi se. Ke le la tō su e ngai le mea ma le mea. O loia sili foi whengo fiam so tai uma ma loia sili e ma lol tau pulenga. I. I so se mata upu. A mai se mata upu e a fia e tu la fon sili la tu o le whawai. I. Wa tupu mai la mea te sili mai ai. E kasi a le lautari. Ele manao fia me whao ngā se whamsinsi. I. Ele fia me tā pā se whautuanga le whamsinsi. I. Oia le loi sili. I. Lona wenga e te loi sili. Langa o ngā luanga le a loi sili. E le mawhai, ko e le mawhai. I. O nga se ma le whawai o le malo sambo. I. Ma fianga kula fongo uma sambo. I. O mea uma la kula fongo ma mangaku whaloia.
ele me fai o nga se ese le loi sili male whawai. A maka mai tau sanga ya whengu se lau fituolo. Ana ua a mata ono telem tanga alua. Alo ya sili a nga iai. Na whaia ele mato i unga ina. O ele unga al malo na te. Alae o te tatua lao te whainga luenga. E tono lo fito kupe o le fautua al kapeneta. E o meia fautua al kapeneta. I so se mta upu. So se mta upu e ta pa al kapeneta. Ia se ripoti mai di tupe. O na tau te le kapeneta. Pe iai se tupe fatingo ele mea. Ai o la fo se mako mangaku kilo mai le kuka kupe. O se mea tau na aluai se tupe el malo. Madiela. Ai o a konga fiki e kue ongo whao ngā se e kupe. E lea ia la mas konga fiki mako kere iloa. Ai se a. Lea ngā o mato o suotosi. Mako kere iloa uma. E langa o le mako professional ngā. Mako ke lo o mako nga fiki ese o fa nga tangata so ifue nga o ia kupe. Moi ne. Fa nga se a se tal malo e lo uma. E matou ne o tostos. Lang me sa mako wa o nga. Moi ne. La foi la. So se ka yala o meli lei e fai malo. E fa mai runga o ka iala lea fa foi nga luenga au sukus. Moi ne. Ele bate foi la sa uma sukus. Moi ne. Ia la foi sukus e pio. Moi ne. E vai lo ai le kupe nga lo uma la mio kongo kon fai. Ka ko ke ele fo ya ka ko le bea. Aisha. Ele ga o ele tua. Na whaia le ki Apollo. Ai ka koe o ar ki Apollo, koe whao soso le atu. Mo ine ne. Whai mai le kala a sakangi le kai mileng whao soso i Yesu. Ele wau tu fua. Langa i ke lea wha maunga i le maua atotoa. Mo ine ne. Langa o le inu mai al ko whalea o evangelia. Nga o me longa ai ke le ale whamtalanga lai maua isi whamabonga le kale siau au. Mo ine ne. Whai mai le tala ai fo ia a sakangi a Yesu kano whai se o o tala ina ye fai. Ele ia se farisai o le malu fi falongo iai. Ia. E lo e kofu mala ko matene, la tu tene. O mela Yesu. Iku ia ngaka ina fe melo ka malu fe sa kenge. Alai mo inga ya voi ya Yesu la tal. A ver, sole. E fa kwali ka sanga li, o e fa kwali au kala li ngai kala ngo lo kama. Fa lo mai. Ya. O se pe yo kala, se o ke aka. Le dialogue ako. E fa pelo le kala saka. Vai a saka. Koi tiki ai filo ko mal ma fino. Koi tiki ai fi aka. Ai pa wala me sen fai. O fai si o va ya eva. Ya.
ale tulanga ele mo ko kua kama io al sanga sili ma kama leo au kuso kai sala oi so le mesu maria kama nga me ko mo be yai o ke ko fo ya ke oi o le power o le sex ma kope ali eso o mea ko se kusa po fe mai o ai mai e isi ai ngai o mea ko o ke lo ku nga ya a misi mai de se kalia kules power sex money ope ya mai ala me ole ta fai atu ia le matou finale le lava maua ele fast me dua o le power ma tupe e tasi mela la to tele mo awe fai lava maua ale mela le e kuskusi ai al kamale o morio ya tentando lo pego te sili ya ele umale fietara no le moto sa movi ngole tu mala to paanga ai tele foi o tu nia de nei yaso ai matu nei ma no pe si me misi te fi sa no ai yan tato fa ma vai dea ai de to fetu se mato fa mtalanga ala nganga fa tai de tu fa tanu ina tato fa tatunanga ile nei ya taia matango fi me sinta mai mele titia de wanu for tangata fai le video e tu ela wata ma ta welo swafa ai okay ngia oe o fa pe o so le me wo o mana mala tangata tau fa se ia ai o ia me wo mana sa no ai me ai matang yo video up ia ai tau fo le video na ena fa manga no mela ia wo to te ofo ni tangata le fiu e fai tala se ia le no le to tu ia no sa no muli lo fio ngata te sili tato to e tala no foi da sa ole te mantua foi le mea na foi na le mkwa ingosia ya ole tua inga foi leo au el ko inga mako e kalesia fa pensa au tusi ele tai ele kalesia no fai mai e tu sesi le tai inga vanga le moi le la no fai okay fa pe o la tala ele se nga va nga wa okay le fai se kala fa teni Maria la okay le fai foi se kusi fa pengi o te le loa pa fai to alu tua tato mafofonga le kaimi na fai ai le savali ke el faul fal mai o ta vale af e o le tu tam tawa vale le wala na fai mai ai le loia la titiana telavo ia tau no fa ma vai wale o to ya tau le teltonunga le tunu ela sa faile o la interview ia mautali ai no to fisinga la utali o le melena ele se me atato to finga televa pene to finga mai le tua Maria la ma ke ngo fa ia pe o mau ke alu sai ya fai finangalo le tua awala mai le musmusunga ma le fai unha fo ia el matova en fai ma
a fai ua no fo inga nei sa o avea mo te ta. Ia, o se whaalua e no fo inga na tauna suia. Wa po le abanoa sa o te amato e suia. Ai no pale vaenga ai lunga le musumusunga lilo ma toe au mai le te ingoa. Le lana o whaiaile i whalau e tere la upu. E tolsu whaal matu vaenga le teimi la. E le la te mea pole aile lo ia lea. O le teimi o te alu ese ai. O le kolsu polu le iai. O ta ianga vaa umalato. Mo ile. Mai avem ta io le matu vai. Mela lea. O le popole. O le popole fua. O ia umale lo loko ia tangata ia faipule ia le chapipi. Na no walu esta saulesi. E siamua le whafoenga meu. Me pole ai na meu. Faipule. Ua tapena le. Moi le. O fai so ale upurunga. E fa pefela ona fitu ona reconcile o talang o umana fai. Ai so mai se fa pema mai fa upunga e lema fai mo fai nga. Liela. Kaida. Na al pawa le mea matu te faftai ai. Al faftai le tua. Moi le. E te faftai le tua iana to finga. Moi le. A wala mai le matu sui. E vea matu tangata. Ma au na le tua. Moi le. Tino musmusunga dilo e mai le tua. E fa penga ai o matu mafofonga vai. Moi le. Batai la. Tai tap. Lewa uma na faila up. Moi. Ele se me o que te mi uma matfte mlaule o tata yai mo fatalo fa yai. Ile que se le anga te loto. Na diena. Apenga ya be. A lo kwa mo se me que lo kwa pero no fa malo ma. Ai o te tala il me mo. Moi le. Kaida. Ele tulanga a fo e tupuai. Au tele ele teulo loto ni me fa pena. Moi le. Ai koe ale fe au o le fai o tala. Ai ma fe tau ia e fatalo fai ai mo sili ai po amai. Tai. Na ele se me ka tu mo ngale me e ke mai ai. Ma diena. I lo wita pe al me fa ma ese mo ma fo fa. Moi le. Yo ne ia ia le so ato. Io. Ke o lo ubi ai. Na ke fe mo loto e. Tire o fa o se le anga fai tangata. Moi le. Ale tulanga lana le foi tautala te. Te le ala no o de ia. A pawale ngi o le mea. A fa mangalone. O nga mau upu ko ile. A ma fa peange. Ko vai ai. E fai a mal musua vai lo e a mama. Pa le lewa. Ko fa mangalone. E lengo kakaya ka mamai kelea. E faunga mea langa lea wa fia ki Apollo. Mo le. Pela lea, ya. Fa malo, fa mania foi le tua e ngā le asu. Fa ftai foi lo tō manatu mai. Tai tap. I le vaenga fa upwhai, ma tau mwhai ngā whai nei. Ia fa malo foi manatu mai a maua ma. Awaia. Leala. Ma te alolo fatu foi ma utou. Tai tap. A mua ta ele lo tō sai, lo tō manatu mai. Tai tap. Alo fangia le pula, ia nei aso. Ia sanga le mupeta atou. Ilan ta ina. Fa malua tu foi, ina fa fonfonga sa mo la foi se tala ua
le tautamali ia o le winga le o tātou ia o sa pēa le ngāga ai manio le yasu Faftai mo whamunanga, faftai tele dawa tātou maftanga, i le tua enu. Ia. Ia, te lua lewa lata te mila wau le tuli lo tāwara. Ia, o te le tātou telefona. Ia, o le tātou pokalame nā ma le afionga, le taita isili nei tai au. Ia, o maua fo i le malosi. Tele fo i le ata o maua nei tai au. Ia, ona o maali e fo i mau saunoanga le afionga le taita isili. Ia, e mei se fo i o le tautala lava le wha maoni mea moni o lo tupu. Whaalawiloa fo i le mamalo le atunu mea uma. Wale soifua malamalama le soifua manino. Le mamalo le atunu i mea o lo tupu si o tātou atunu i Samoa. Ia a whai o tēne ni whala au ia. A me le tango i lo e la fo whala au ma si o tau a inga. Mai se lava e o lo mafatia pia i ngase o tino. Ia e to manga i fo i ai nei taimi. Ia po le lafo fo i le tupe anganda i a la tau e o ai. Whaatau a la tau. I company la ia ai ole tato pokalame na mo le yaso ia ona ua lata fo taimi nga duenga ma ua wo te ai tua taimi nga duenga fa malulu le mamaro le tunu pe a ua le tautamali isa fa fonga anga i tole fo malo ni tangata ia fale le falo le atua lo fina ngalo i manga lo ile o nanga le mau Samoa ia ai fa manuia le atua fa tai le autostusi lungo apio fo linga malungo le YouTube tapua inga mātua i maota malawa, i meiso tono wharewhai ngā ruenga, manuia le ne yaso, tātou tue whiloa ia tae au, ai whaaso i fua ia Samoa, au tātou talafou ia mo le nei tae au, ma tātou tau māwai ai lava. Au te whiwhia lava o te tau whaatarafatu i le ne whai wahenga o le tae au i talafou mai Samoa. E au inatu le langolango mai il company the Natives Events Harwich ma le Town Area Services i vai tele masa le ufi e whatalo fatu i le sunga atu le epa ma filtoi a Kathy Faultoi e le numero le telefoni fitu ono fan fitu fan lima whapena foi ono whatalo fatu i le tamaitai o Mitty Edwards ia maona alo i mele pone i au Sitalia o Bola Banks ma Sina Lei Burton i Christchurch i New Zealand. Whaftai mo le langolango mai mo le tātou polkalame. Tara ore nei tai au. Ua whaamaunia mai le whaatum sigi le matanga luenga le soifua maloloina ai ono Alec Ekeroma o lo tau pia nei matoatua se pepe se fultasi masina le matua i se masal salonga o lo maua i le whaamai o le misela. E to o lua fo i niti tamaiti na watu mulimuliane ai ma o lo maa salomia le maua i le misela. E sao no fa o popo ai ono o lo tali e umale ungo su suenga ma watu i atunu i fafo e lua fo i nisi te maitina watu mo mua atu peitai na faisu suenga mai fafo ma fa maoni ai o lo manuia uma i la unei a o tali ai male a totoa i ale ungo suenga le tolu o lo tali nei ua pe nei o malelua i le tolu vai aso o watu pea e le matanga luenga le soifua maloloina e le toe pepesi ai o lea whaamai matuina tuai pea la patainga i matua ina ia whaia tui pui pui o alo ma whanau e mei se o le vaenga la iti lea a matatu lava i le tausanga e o i le 5 tausanga ma ina ia tatau na wha umatui o le whanau. Ua tua ia nei il whatun sili le matanga luenga le soifua maloloina ai ono Dr. Alec Ekeroma le matanga luenga o tupe i le whaianga i le tutongino ai tā lafu o vai ma kuala au o lo okaina mai fafo lea ua matua i sioki le tele o kuala au ma vai mo le whaongaina e tonga whitiai tangata o le tātou o tunuu. Saunoa ai ono tusa lava pe vave o na mai a uma pepa mo le au maia o vai ma whala au mo le atunu e o mai loa i le whaanga solonga i le tongino vai ma whala au i fafo tuai loa ma o se tūlanga ua tau una tanga i le lei lava iai ma whaia se awala e fō iai lea whaafita auli. Sauno fō iai ono e 2 miliona tāra pili o le whale tarawai e le tongina ai le o le leai o se tupe e le o tongina ai
ai o le fatu ai lava o le vaenga o tupe ma le isi tūlanga o le leai o se whaurulunga o le tū tau tupe i le teimi nei a le matanga ruenga o le isi lea ma puanga ai o le talo talonga lava ia vave o na fo ia le whaafita auli ai ngā solo le ngā ruenga ma moa uma fuala au mawai mō tangata o le atunu. E taunu mai Samoa i le asfareile na te nei na amatai loa ta o tonga whaapitoa e le fo mai whaapitoa sa ilinga o mafu ango maliu o i la tau e to iwa sa ta lia lea au o nanga e se fo mai na malanga mai fiti o maliu sa ta lia ia ta o tonga whaapitoa e au fiai le tamai ta i leo lea na whanaina e lona to lua i le aso lua sfu whao te sema le tausanga na te nei mamadi wai o le li pangota o ko lani len lea e te tonu leo na pule lava ia i lona ola i le fale pui pui tan malala o lo tudia i lona salanga solo atoa ma le tamaita i sa pule le tio polinsia lea na mawatu i lona muenga ua maliu whaalia le susunga i le li fo mai whaapitoa a mai aloa na suenga a whaapitoa o na ave loa leo lana ripoti le pule maliu ma le ofisa o leo mo le whaamai ei nai o suenga o le aso sfutolu o iulai o le tausanga nei le whaatino o le a whaatino e loa le suenga whaapitoa i maliu sa ta lia ta o tonga whaapitoa nei i mafu angatonu na mali liu wai o le tātou talawhai o le nei tae ao ua whauru nei le whamsinonga maurunga i muli no se su o le vanga whaapufai le HRPP e ni tu ua inga whaasanga i le sui o le whaatuatua i le tua sa mo o tasi lea na whaamanueina i le whainga pānota la ititi a vai maunga tolu lau timu ia wa ai e manatu le te tai o le HRPP tu le epasa i lele mali le ngoi o whaato sina na whai e lau timu ia o le tufaina leo se leni matonga i le lau tele o le tu malo i se whaatasinga na whaia a pueina lea i apio fōringa pe i tai na whaalia e la auli leo tea Schmidt o le anga nuu lea sa whaatino e la autimu ia ma le whaatuatua i le tua sa mo o tasi i le aso o le talitonunga lawa sa sawai i le tele o tausanga o le whaatuasina e mai a i le tasi pe lua vai aso o i le whainga pālota ua tapu ai o na toe whaia se whaatuasina se ia mai a i le whainga pālota o le whainga pālota o le lua whelua tasi lea na suia ai le whaamisinonga ma walunga nea tūlanga ma whaapea mai o le ngai o inga sa whaatino i road shows a le whaatuatua i le tō sa mo o tasi o le anga nuu lea lea na manino ai o suia le tūlanga sa sawai o le whaatuasina a lo tufaino tupe pe a whaia i luma te isi atu lava o le whainga pālota o le loi o lo tūlai mo le HRPP le mata upule nei o le sa vea mua ma komisino whainga pālota le whetarainga ia whaima lo matumua ma tei o le nesio tarana o le nei tae au ia whamuia fo i le tua i fuafuanga uma le tātou tanu i le nei fo ia so wheilua i le aso a tae au whaso i fua ia
so mai, e fina